在ことします。Amin. Iki pancalengan Yesus Kristus tapang bulihan kita to ayon roh asupuni sampaikan. Semua puru-puru ira kutsai.我们在安息圣日能够纪念神的创造，纪念神的救赎。Naik kita, ini kita maracai ami, mikirin tu, di paling nama Yesus sama. 因为神将生命赐予我们。Sama nak awal, paling nama Yesus sama kita nanti oleh. 为我们预备浩瀚美丽的这个宇宙和大自然。Sama nak awal, paling kita tu bakal pakai tu ni kapan kekalayan. 所以第7日就是星期六呢，他就安息了。Sekarang ini tu ni安息不呢，是星期六好一比巴萨hanhanan。神也能够让我们从魔鬼黑暗当中归向真神，归向光明。Wama Yesus sama好一，Al Anil kita dan ini ji aku maan好一，dan itu ni tak dengar lain。让我们在耶稣的怀抱里得享安息。Sekarang ini kita tu ni pancalai hananai pahanhan。我们也能够卸下身边的工作。Dari antaku Thailand kita itu nyakal。能够来在安息圣日呢能够身心灵能够得到安息。Ngaya sa ini baru cerita pahanhan sa nilai kita tu lenuama Yesus sama。真正的安息，而是在主里面的安息。punya pi pahanhan solinai tu ini di wama Yesus sama。我们也盼望在天上耶稣为我们预备一个永远安息的所在。Sa wama Yesus sama ayaw tu kita tayo tu naratulang kita。为我们预备呢不能朽坏的。Sa ini antara tayo cimina tu ya saya ka unik anak。不能衰残的。saya ka sama amaan。
不能玷污的， 자기가 makakit. 为我们预备在天上的一个产业。 Saka itira mitsopi kakarean to mitaha kabung. 那今天呢，上下午我们都来谈耶稣为何哭了。 Saka anini mapacam to mamara ka hawi sasolen hawi mana tumangi ci yesama. 耶稣为什么会哭呢？ Mana tumangi ci yesama 到底是什么原因呢？ Umanan kunyo halangi ani hakya. 从圣经里头记载，耶稣总共有3次呢来哭。 Sa itini tunya bantala chora hanan hawi karatul ai ci yesama akmangi. 那因此我们上下午呢都来谈耶稣哭了。 Sa papacam mamara ka hawi unini ko ha sampai ini kita nanto mana tumangi ci yesama. 我们知道耶稣是神， Bawa kita ukawas ci yesama. 他是神在肉身显现。 Saka ukawas dan itin akal hawi mahapina. 他来到人世间，他也是人， Saka tadi itin akal hawi ukawas hawi beratam dawai. 他带有肉体， Saka tadi dengan merah hawi ila kono ci rangai. 跟我们一样的， Baca kai dan 他会欢乐， ilai ko kali pakan mira. 也会哭泣。 Ilai ko tangi cira. 那耶稣比我们坚强， Sa ci sama anan hawi ikakai mita ko ni o ka rimber mira. 他受辱， Ira ca ko ni o pisam sam ni tau au. 被鞭打， Anca hawi stn nu tau 甚至被钉在十字架上， Baca kan kini jio cika. 都不曾哭泣的。 Sa kini dah hawi awai ko tangi cira. 但是呢，在约翰福音当中记载， Kapela itini tunya Yohane fukuing hawi. 那耶稣哭了。 Saka hawi tumangi cai cie sama sanai. 所以有的学者呢，就人性面呢来做分析。 Saka ira tu kuma pana ami kingke hawi hanana ira ami ni sa farfar. 耶稣认为耶稣为好友呢的去世而悲伤一同跟人一同哭泣。 Sa unya cie sama hanana hawi itini wirang itini pinaulang ko katumangi cira amarat sai. 但是也有学者呢就神性面来去分析。 Sa ulama mi kingke hanana hawi unya cie sama hawi maca hai tu kawasan hai. 那耶稣认为耶稣早知道拉撒路的病呢不至于死。 Sa ci ye sama hawi ira sola itu parat kawanan mira tula cira selalu ancu kuma patai tula. 他将要呢行神迹叫拉撒路复活。 Sa marayo itu follow saya tu ni o masyarakat ko kisiki berarti kalau maarif pula cira selalu. 所以耶稣呢不是为朋友而死亡哭泣的。 Una cie sama na hau coba jika kini wirang kunyo ku kapatai ku katumang isira. 那究竟耶稣为何哭泣呢？ Mana nanti ni hau mana tumang isira cie sama sakya. 对于我们基督徒有什么样的启示和造就呢？ Saka itini kita na miucia tu ama cie sama na ni hau umanan ku paswana tu ni. 那首先我们来看约翰福音的第11章。 Mara ayaw minta pinanam tu ni o sesio. Yohane sesio. 那约翰福音的第11章， Yohane sesio no 请看35节。 sanjo goset. 11章35节， Yohane sesio no sanjo goset. 这里谈到耶稣哭了。 Mula sorry ti ni hau tumang isira cie sama. 刚我们谈到呢，为何耶稣哭了？ Mula sorry ni hau mana tumang cie sama senikah sorry. 那我们首先呢，从约翰福音的这个重点呢来去看。 Sa itin ko na Yohane fukuing hanan ni hau itin ito niya katunukan nila asasoran在约翰福音主要是谈论了耶稣的神性。 Muna Yohane fukuing hanan ni hau unisolan nila hau atusan na ye sama akuri pananay. 那因此呢，强调耶稣是神子。 Saka itin ni masolay kuni ye sama hanan ni hau wawan no kawas. 所以没有记载他的家谱。 Kaya away ko makinita ito ni narumaan ni ye sama hanan. 还有他的出生， Kaulipan kaubutan nila away matini. 也没有记载他的成长， Ya away ko suwalto ni kaulipira. 还有受洗受试探。 Cahau pasing ancahau uniapi di setamina. 向神祷告等的事项。 Sakit ini kawasan na tayari ha. 从神的眼光来看，
Sa itini pimelaw kawas 9 好既 一。 然耶稣将叫拉撒路复活， Sa ka 好一，itila tunio cila solong kapatay 好一，kat ko balik ila。 他就不需要不需要呢为拉撒路的死哭泣。 So ka itini ipatay ni Lazaro ko katumangi cermila。 所以真正的死亡是永恒里的死亡啊。 So na usari patay na 好一，itini ikaot tara outside ko patay。 人肉身的死亡不是绝望， Sa ka uno cila nga tatingan na 好 mapatay ko na 好一，最ko tayo ya trong tulas。 只有在永恒里的死亡呢才是绝望的。 Dengan kuya tanan ikaot ko patay hananay ko ni o kaawan tuno hahartangan。 所以第一个我们来谈到耶稣为何哭呢？ Sa chay sa solan 好一，mana tumangi ti yesa makya。 这样从这个约翰福音的重点来看呢，原来主耶稣是为人的不信而哭的。 Sa ka itini to niya larang ian to tahay sa solan 好一，sa itini itamdaw ko tangit ni yesa ma。 因为人不相信他， Sama na 好一，tamdam daw ay pagkasolin ti yesa ma。 怎么说呢？ Mana hatira ko sa makya。 我们从这个玛利亚的哭跟犹太人的哭来跟主耶稣的哭来做比较。 Sama na 好一，nalitin to yutaya tamdaw pinaulan ato ni Maria ananay atangit ama sa pana。 那来比较耶稣的哭。 itini kita pasolini to tangit di yesa ma。 当然，我们从表面上的中文的字眼看不出所以然来。 Nah, itini dan kuaping atilian na 好一，awai masa pinang punya suatu ini。 但是要从希伯来文的原文来去看呢，我们才可以分析到底耶稣的哭跟众人的哭、玛利亚的哭有什么不同。 Saka 好一，itini to niya sipulay yenguan hananay dalam aswal 好一，mapinangay ko tangis ni yesama di Maria atuno harumanay tamdaw。 我们从圣经里头来看， Sa itini to niya sisyominenang 好一。 在约翰福音11章里头记载2种的哭泣。 Sa itini tatano Yohane ju isyo hananay 好一，tusay to ko niyo tangis hananay 那 pasiluma。 第一个是耶稣看见玛利亚哭啊， Sa kacay 好一，wala sama maharana ci Maria tumangi chay sa nay。 而且也看见了以他同来的犹太人的哭。 Sa maharana ko niyo para cawaya ci Maria atay na 好一，tumangi chay wala yutay hananay。 我们看约翰福音的11章33节， Ilan dati ni 好Yohane ju isyo no 3:30。 耶稣看见他哭， Ci sama mamalaw la maaraw ko tangis sila。 并看见以他同来的犹太人也哭。 Maaraw na ka sa pamilya yutay ang tamdaw tumangi chay。 我们看到在这个地方， Itini mapinang mita。 这里的哭在希腊文Saka itini to niya sila hananay nanan to niya suatu ni hali。 因为在新约呢是用希腊文来写的， Sa mana 好itini singi 好unong sila at sa kuno matibay tini。 那在旧约呢是用希伯来文所写的。 Uto niya kiwa hananay 好unong Hebrew hananay atini ko sa tapagat atini。 我们都是翻成中文。 Sa kita to 好itira hongyakan to tunong kaping atini。 但是按照希腊文的原文，它是这么说的： Saka itini to na no sila hananay to niya sual 好。 他的哭呢，这里的哭是哀哭、悲号。 Sa itini atang hananay 好ukesem o tang sila。 而是呢深沉悲痛的大声的哭泣了。 Saka 好yung taangay rakal sanay pi wow arkam。 这是玛利亚跟犹太人的哭。 Wala natang ito ni 好utangis ni Maria ata yakrungay hananay yutay atang daw。 那我们现在来分析耶稣哭了，这个哭到底是什么样？ Saka natin ni 好to ni tsatsakiyon ni tao unya tangis di sama na katumangin sila kya。 因为在11章有2种哭。 Sa itini to niya sa 好tu sa ay kura sa sirumano tangis。 刚刚我们看到玛利亚跟众人的哭， Yohane patingin tama apanak kita to ni Maria ato no pinaulan nula yutay 深 hananay tangis。 沉的悲痛、大声的哭泣。 Saka itira to la kesen nila wa sanay ko tangis 但 sila。 是耶稣的哭呢？ Wala niya sama atangis sama na。 他说意思就是流泪。 Sa wala ini la to ni 好siru sa ay sanay。 然后呢，这个哭呢，跟前面所
所谈到的哭呢是不同的。 Sa nenengan punya suatu ini tola kaya hau saya katakan pula tangis ini. 可见耶稣并没有陪同他们呢一起大声的哭泣了。Tapi nang pula sama hau saya kahat masa cefan pula bila karai pun tangis sana naik. 如果按照呢耶稣当时的心情， Ano kenapa itulah baru cuy lah tu ni sama ni hati. 我们看到这个上下文呢， Ini tu nak kau kan soal hau 那耶稣表现的2次的悲叹，用悲叹这个字眼。 Saka ini nak soal hau kalau tu sai pura kasem sem ni lah ni haratan 我们看11章33节。 Nana curi isiono sancho sanset. 当耶稣看到呢这些犹太人跟玛利亚在哭的时候，我们看下半段他怎么说呢？ Saka maalon minta kuliah tangi sini Maria atulah ciyo tay alane hau kamu ira sama dia kelas atulah. 他这里谈到的呢悲叹又胜这个忧愁。 Saka ira pura atha hai baru tu era misem pakisem 我 segala. 们来看这个悲叹这个字眼。 Ini tu kuliah hau kesem sana ayo sanai. 我们再看到38节，11章38节， Kai kon ngira itini tu nya sancho hace sawi. 耶稣又心里悲叹，用这个悲叹来看。 Saka itini tu nya so tu ni i sama baru tu hau itira kopi. Ayah sanai baru cera. 因为这个悲叹这个字眼呢， Ura petan hanu kopi sanata. 它是涵盖着一种愤怒啊。 Ura nasaralu maay dulu ya. Ya, ini ay kuni keterangan mimi. 为什么不相信我呢？ Mana cepat tak kau nak ya. 他有这样的一个带有愤怒的那种心情啊。 Saka jagrunga itu buik ura soal tula soal ya. 后面又谈到说33章下半段谈到说忧愁。 Sa rumah satu ini sancio sanci tahu ikai ura hau kesem sana ay. 这个忧愁带有什么样呢？带有这个搅扰，还有激动的意思。 Sa punya kesem sana hau ini ura sapiru sana perlu 所 cera. 以，而耶稣愤怒的原因，是因为人们呢的不相信。 Sama ina kalau perlu cera itu mana kira sakini sawai. Ina kalau perlu cera mana cakap paksa ini pula pindah orang nak tahu. 因为呢，首先呢，是因为门徒不相信。 Sama na hau ula desi ni sama hau saya pakai solid. 耶稣故意呢在所居的地方呢，再住了2天呢。 Saka hau ula je sama tulang kamar antara hau tu saya kalau lumi aku kamar era. 有人告诉耶稣说：“你所爱的人也就是指着拉撒路说病了。” Ye ko alu mana tahu apa soal tu je sama ya jila salu ya wilang so ya kaulahan so apa kai. 我们从哪里可以得知呢？ Udah soal tu ni hau isa kita mau mana. 我们看从11章， Ini hanya ini ciwi hau 11章的14节， ini tu nya ciwi yang set 14节ciwi yang set hau 这里我们看到呢， Malu deh ini hau 但是前面呢，我们看到从这个11章ini tu nya Yohanes ciwi hau 第4节开始。 ini tu nya yang set hau 第4节我们可以看到耶稣听见就说这病不至于死乃为神的荣耀。 Ulah suatu ni hau cie sama pakating itu dia suatu ni hau. Udah ada tu ni hau tai patai di man. Uni ni hau mama sadaku eko nu kawas. 叫神的儿子因此得荣耀。 Sakit ini tu ni bawa tu ni ma eko kungan kawas. 我们看到主耶稣早就知道这个拉撒路不至于怎么样他说不至于死了。 Ulah patai nula ni rasa orang ni hau. Beraya wa kufana ni ye sama tu saya eta ni tini patai sana. 他知道他会让他从死里复活，也显出神的荣耀。 Bapana kami lah hau ini tu ni patai hau. Tadi kalau kau pilih hau mikir eko tu ngan kawas. 而去证明呢，他就是神子。 Saka hau itilami siobe tu wah nu kawas. 所以我们看到后来Ya ikut tu hau mapala kita. 主耶稣并没有马上过去了。 Ulah cie sama hau safra sana atai lah. 所以我们看到第14节的时候， Saya ini tu nya ciu isiono ciu yang set hau 耶稣明明的告诉他们呢，说拉撒路死了。
Berarti dia sama hal apa pada tu? Sendiri hal sama suara, jelas soal apa kaya itu.本来耶稣告诉他们说，这个拉撒路睡了。perasaan dia sama hal kira suara, mafuti air sana suara. 主耶稣对这个肉体的死用睡了这个字眼。Saka itu ni tu ni no le hana asal soal kalau suara hal. mafuti air sekira. 我们看第11节， Saya itu ni tu ni cuma isa hal 耶稣说了这话，随后对他们说：“我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。” Sa ulasa tini hau usani ye sama hau ikuli lah kapon hati ni hau tala ci salah saluan cini hau mafuti ai na hati ni hau tala kapon ni para ni lah. 好，主耶稣早就知道了。para ayah kecil ye sama. 然后他就故意了去第4天才要过去了。 Sa cini ci sama hau pada tengah ni lah amin naya sepat alumi angak kaya ai. 所以我们看到第17节。 Sa itu ni tu ni tu ni lah itu ni tu ni cuna nasi tahu 耶稣到了就知道拉撒路在坟墓里已经4天了。 Sa oleh ciri sama tayar cimi lah hau pada sampai tu ciri selalu hau ikira tetap rumah hau mata dem sepatai tu orang biar. 所以我们看到第一个呢，我们看到主耶稣呢他为什么会难过的原因。 Saka itu ni apa nak kita sekat saya tu lah ciri sama lah hau mana tak baru ciri hau ya. 因为呢门徒不相信sama lah hau orang kisi lah hau tu pakai sekali je lah. 他不相信耶稣就是神子，就是神在肉身显现，被称为人子。 Saka hau utisi dia hau tu pakai sekali je sama tu tadi dia sao mana tam tahu itu tadi akal pula ciri sama. 如果我们看到前文，我们知道，既然主耶稣早就知道会叫拉撒路复活，他还要像这些众人一样大哭吗？ ano ba ayaw ay to mafana to mamaulit pura sila sa rohaw na pantang sa taway bilukal tumay taniman. 他是真的为拉撒路哭吗？ Hey, cimila usulnya honto ka sakit tidak sila sa rohaw putang sila. 一个早就可以让他从死里复活的，他还要为他的死而哭吗？ Mafana to mamapuka to pura sila sa rohaw pantangan mila ayaw to bangit. 那如果是真的是为拉撒路，那主耶稣只有在表演嘛。 Ano akhir ay to mafana hau wala to makulan hau macam pantangan ni isang tu sipay. 是不是主耶稣给别人看来哭呢？ Sabi wala si makulan tu sipay hau pananam tu kita orang akhirah wala tangit. 主耶稣的哭绝对不是为拉撒路而哭。 Sabi ulah tangit ni ye sama hau cuak sakit ini patay ni rasa lo tangit ni 刚刚我们在分析耶稣悲叹这个字眼跟忧伤这个字眼。 Sabi ini yo ya kesemira atau siram nama itu kue anak-anak kesem. 主耶稣流泪 Sa hau ulah je sama jerusa sana. 他悲叹的原因，而是愤怒的原因，是因为他们不相信耶稣，耶稣才掉眼泪。 Saka ulah atsega anak haratan nila tolak kesemana ni hau sama nak hati ulah tisi rasa jerusa secinira. 为什么主耶稣故意呢？第4天才要去？ Mana je sama hau tanya sepat taruh apa keteng atai hau. 因为在当时的时代背景，他是这样子的。 Sebab hau itilah, kalau temak itilah tak kangkio hatilah. 在犹太人的观念呢，人死了1天还会复活。 Saka nu yudai atau berada di hau patai pecah ni atau apa? Mau berapa? 2天还会复活。 Satu orang yang aku patai hau atau kau mau berapa usah? 3天还可以复活。 Dulu orang yang aku patai, kata usah. 这个是在当时犹太人的一个观念。 Sa nu yudai ada ni akharatan kurana kangai. 但是耶稣辞职第4天呢，已经打破了犹太人的观念，是不可能复活的。 Sa ulah je sama hau pada tengah ada biingki tas pat orang yang nak hatan ini tu ni yudai ada ni hau cuaku mama ulit ulah 因为第apa? 4天人就错掉浮种了。 Sepatu orang yang kurang patai kurana hau ma bawa tu tatingan antuk tu. 前提不知道多久，在杜立不是已经死了3天。 3天啊，4天了一样啊，错掉了，对不对？ Itu yang tulis ada hau yang tulis saya cemira hau apa nak tahu antuk itu saya 所 kira. 以第4天不可能复活了。
saka antuk tu hau i sama na maprukat. 拉撒路也是这样子。 Ulah cira salo mahantuk 但 kira. 是为什么主耶稣第4天才要过去呢？ Una ciri sama pada tengah dia ingin cepat orang yang ada ya. 他的目的是什么呢？ Mana kurang mau kira. 就是要门徒叫玛利亚犹太人相信。 Hungai yati si aku Yuci Maria anja yo tola almane tamrau sanai. 要告诉他们生命在我， Sao pasmana cimilan tu urip hau i dini tapanan. 复活在我， Oh papuka tau hi tapanan. 生命在我的手中。 Sama urip hau i dini kapala 我 hu. 就是呢神在肉身显现的那位天父。 Kaku hananya hau i yataya kal hananya akawas kakusa. 所以我们看主耶稣对马大所讲的话， Saka hau i hapinam nita sakit ini mata hananya suat. 我们看约翰福音的第11章。 Ini tu le Yohanes ju isyo. 11章我们看25节， Ini tu nya inju koset. 11章25节说， Ini tu na suatu na inju koset hau i. 耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。”好，这里告诉我们， Aku rasa ini hau i. 耶稣说：“复活在我， Usan ye sama hau i. Wo hokat din tapanan. 生命也在我了。 Urip hau i din tapanan. 信我的人虽然死了， Ya pasal ini tapanan hau i hai mata pada cini lai. 也必复活。 Tapi kalau hau hau i. 拉撒路死了4天， Kira saru hau i sepatar mi arku patai lah. 在人看来已经臭掉了， Ini ditamdam dengan hau i antu hai tu. 但是神的能力是超越这个死亡的。 Sama hau i kawasan ada ecil hau i patai pai ku ecil mu itu nya kala tamdam. 拉撒路死了4天，仍然叫他复活。 Itu dia hau i tata deman hau i mafukat kula cira 主 saru. 耶稣又强调了 Nah, ila aja pai ecil ni ye sama. 26节。 Itu ni lincu lok set. 凡活着信我的人，必永远不死。 Mak ori pai tamdam hau i cakap hau i yungyen hau i cuma mapatai sekali. 今天我们活着相信的人， Saka itu ni kawas ori pada ni pasal itu kawas hau 而 i. 且是信到底的人， Kita pasal ini tadi kaot. 必永远不死。 Kalau hati dia hau tadi kaos ko jaga patai. 这是指着什么呢？ Mana kena suatu ini. 上半段是谈到肉体的死亡， Ayo tu nya soalan hau i sakit ini cilang ai aswal kulana. 仍然主耶稣让他复活了。 Hati dia ada nya hau i. Lepas itu mak ori pai tu. 但是呢，26节这里所谈到的是谈到属灵层面的， Saka ini tu lincu lok set hau i sakit ini tu nule hana na soal. 在属灵层面，今天我们相信主耶稣将来呢不会到第2次的时不会下地狱。 Mula suatu ni hau nule hana tu pada suatu ni hau i. Ono patai hau i. Tu kata ni cuma ada ni tin suju wa macam sama kira. 灵命永远不会死， Saka soal apa hau tu mau patai. 所以他是掌管生命的主了。 Sama nak belajar sama ada hau i. Iji putai tu dia oi kita. 这就是第一个呢，因为门徒他们呢不相信主耶稣呢， Ini saka saya suatu ni hau sama nak latih sila tu pasal itu belajar sama. 所以呢，我们看到他的门徒Maafin kita belajar ye sama. 不相信主耶稣了。 Saya pasal itu belajar ye sama. 我们看到16节， Itu ni tu ni jurok set. 多马又称为迪士马， Ulah ci toba hau i ngamani lah tu sai ngamani ci di semua aja. 又对那同门徒说了， Kira-kira bahak lungai hau i hanila belajar sila mana sama-sama pasal. 我们也去和他同死吧。 Lah sama-sama kita dalam apa tai mau kena ni. 所以我们看到这个多马跟那个门徒呢都不相信主耶稣了。 Sa ulah ci toba hanila hau i tu lah di semua hanila. Pakai sedikit sama. 主耶稣告诉他说，拉撒路睡了。 Usah dia sama hau i cila selalu putih ayah 也 hanila. 告诉他说，拉撒路死了。 Dah pasal dalam alam mana tu apa tai itu. 意思是说要去叫醒他了。 Ulah sa ni sama hau i dalam kau di parah sana. 但是呢，地多马不相信了。 Udah ci toba hanila hau i cuma kasih ini jadi lah. 也告诉他的同伴说，我们也去死吧。 Ya, jadi tak alam mana tu dah hau i. Lah kau lu cerita apa tai sana itu. 怪不得呢，主耶稣为这件事情而难过。 Sama hau i hati lah. Ai ku harap tu lah singkon tu lah. Iki atam dah tu tu mengincai paru jada. 第二个，为什么主耶稣为什么而哭呢？ Ulama satu hau i. Ulah ci sama mana kau sebut mengincai. 刚刚我们谈到，是因为人的不相信而哭了。
Saka kalau tam-tam na niya ipakasokin kila. 因为玛利亚呢不相信主耶稣啦， Ulah kalau si Maria ipakasokin tu lah sama. 为什么呢？ Mana hati lah. 我们看到11章32节， Itinya tu na Juisiono Sancho ni setau 我们看11章32节告诉我们， Ulah tini tu na Sancho ni sekolah sorry 玛 kila. 利亚到了耶稣那里，看见他就俯伏在他脚前。 So itini una si Maria hau dala si sama na hau mana nang mena hau hena fasa dari tini kaya nola ye sama uera sila. 说主啊，你若早在这里，我兄弟呢必不死啊。 Sa ta ni sa na hau amao kiso hau ano ila ay kasi itini hau sa kapatay ako la sa ako 所 sa 以 ikata ako 33节谈到耶稣看见他哭了， sa itini to na Sancho san sa tao mana nang ira hau ya ye sama malo la mangicha sa 所以看到这里，玛利亚的哭是大声的哀哭了。 itini pinamita ko tangi si Maria na hau ta ay ko tangi si Maria sigara. 所以我们看到这个主耶稣看到这个玛利亚哭而是因为呢，他不相信而不知道耶稣可以叫拉撒路复活了。 Ulah tangi ni ye sama ada ni hau sama nan hau harus si Maria hau sapaka soalin tu lah ye sama tu soalin lah tu apa pak oli pen tu pula si Lazaro. 所以耶稣他很难过悲叹， Sa pernah si sama tu hau itira atsuka tu ko dio harap tengi lah. 说他有愤怒的那种心情流泪，说为什么不相信我？ Sa ulah faru tu ye sama hau mana tidak sana iku harap tengi lah ama kesen. 所以但是在众人看耶稣掉眼泪，以为是为拉撒路而哭啊。 Sa dana no tamda pula si sama hau talak tak suku ni urusan ye sama hau sakit tidak kalau mempatay atau tangi kirasa naik. 所以他的哭呢，不是为拉撒路而哭， apa yang kita tahu utang sih sama jua, kau sakit ini jelas selaluan. 如果你看主耶稣为什么还迟到第4天才要去，又告诉他们说他这个拉撒路不至于死啊，因为是为了神的荣耀啊。 Saka udah sih sama ni hau itu oh tanya sempat kalau mihan mana mihan ni lah. Saka hau saya hau nak masa dah punya mangan kawasan ni kira. 这绝对不是为拉撒路而哭的。 jua kau sakit ini jelas selaluan kau patah lah kau tangis lah. 所以从这里我们就可以知道呢，是因为门徒不相信，玛利亚又不相信。 Sama na hau ini ay pinanang mimalaw ni ye sama tu kisira Maria cepat kasarin. 再加上又看到呢犹太人又不相信。 Purung nu yuta ya ada pinawalan hau cepat soalnya itu soalnya ye sama 我 kira. 们看到圣经里头谈到， Ini tu nya soal hau itu na sesio 因为犹太人不相信。 Sa yuta ya tam na hau cepat kasarin jadi kira. 我们看到33节， Ini tu na sanjio sanset. 除了玛利亚在哭之外，又看见了与他同来的犹太人也哭了。 Sa Maria sa ani mangkula tamang itay ya ni akulungay ayuta ya tam na hau itire ato mangit ni ong. 就心里悲叹就甚忧愁。 Sa jiya sama to aparo tsaira hau ato kaksa to sana iku harap tengira ato 所 mangit. 以我们看到主耶稣在这个地方，后来主耶稣到了这个坟墓那里了。 Sa ikut kira hau jiya sama hau tsaira to terletak di 就是 rasa 要叫拉撒路叫拉撒路起来了。 Ita pataparahan na sila sa lumato. 所以在叫拉撒路起来之前呢，因为犹太人就在那边嚎啕大哭，玛利亚也在哭啊。 Sabi na ayaw no sa pa luwanaw tulad si Lasawan na hau ya pinola no yutaya habang si Maria hau o sa kutangin sila milukul. 所以呢，耶稣才流泪就是为他们流泪。 Sa ka hau itira ay tulad alumanay kutangin sini ye sama tulad alumanay. 因为停下去了，拉撒路复活了，还要哭什么呢？ Apa na to kala si sama to mama ulit to sa ni kula sila sa lusanay palo tsela. 所以呢，他绝对不是为拉撒路而哭，而是为这些犹太人，还有这些玛利亚，还有他的门徒而难过的。 Sa itin mapinamita kula si sama cuma ko sa kitira sila sa luan kupatay nila sa kutangin sila. Itira ito alumanay cepat sila ito sa wala ko sa. 所以从这里我们就可以得知了。 Sa itini mapana kita. 那当中当然有这个犹太人在讲了，
Nah, pinang minta tolak masalah rumah, tolak yutai atau kau sama. 我们看到圣经里头谈到 Sa ini tu na soal tu na. 37节有一个插曲啊， Ini tu na sanju na naset. 其中有人说了， Kira masalah rumah lah. Ini apa soalnya? 他既然开了瞎眼的眼睛， Ini kenapa soal? Rumah pawai pateng awan ni lagi. 既不能叫这人不死吗？ Ini tak tahu tu ni awak cukup. Patai ni lah. 这些犹太人的推理是正确的啊。 Nanti ni dia mata ni awak patalayan tu soal lah atau matamai. 耶稣啊，既然医治了瞎子， Apa nak cemina? Jadi sama mau pawai awak pakai ni lah. 那当然呢，可以让拉撒路不死啊。 Apa nak tu cemina? Cukup patai ni lah kelacina. 他们对耶稣的相信呢，并不是真正的认识他是神的儿子。 Kaya lah kalau kaya awak soal ini kapan nak mena tu? Wawan tu kawas. 他并不相信说耶稣是那个成为肉身的这位神。 Saya kapan nak cemina tu? Tanya ini akar cilangai atau dengan kawas. 只是呢，想要看耶稣再一次呢来行这个神迹了。 Pulang aku mereka dah beliau minang tu kisiki sangai. 所以我们看到呢，在这个地方呢，我们可以明白了。 Saka ini kita ni merau ni apinang au paparak kita. 所以今天呢，同样的我们的哭呢要有价值了。 Sa ini kita mafana utangnya cumi tahu iraku niuci iraga. 所以我们不能随便哭啊。 Utang cumi tahu patras kita tu pakai. 耶稣的哭是很有价值的。 Utangnya cumi ye sama dengan au iraku acak niuci. 要告诉我们，哭也要哭的有价值。 Sa kemarin kita tahu iraku niuci tatulung yang numera. 那今天我们哭，主耶稣是为了要人能够相信他得救啊。 Sa ulah tangi cumi ye sama dengan au no, tahu mereka dah au pafana sana mak oleh. 能够相信他就是救主啊。 Saka au pafana au mereka panan tu biji tinggal tu saabang 他 sana. 是为这件事情而哭的， Saka ini ai punya tangi cumi ye 他 sama. 希望门徒能够相信他， Kung ai harus di sini sama apa soal. 玛利亚能够相信他， Harus cimali ya pafana takonan sana. 犹太人能够相信 Kung 他， ayaw ni alu mana pinola nuyo tayo pafana takonan. 因为他们不相信，所以主耶稣掉眼泪了。 Sebenarnya cakap pada pak takonan au satangit sa cirusak. 他们的哭是为拉撒路而哭 Alu mana tam nau ni sakit ini cirasa ulang putang isida. 但是呢，不是为了得救而哭了。 Su aku sakit tinggal nu soal abangku kato mai suno pinola. 所以我们从圣经里头来看， Saka ini tu nya sesio minana mau 我们看保罗他自己Saka ini tu nya cipolo au saku soalnya kita. 他怎么说呢？ Usoi au 我们看圣经罗马书的第9章， Dan ini Roma sio tai kiu sio. 罗马书第9章 Roma sio tai kiu sio. 第1节到第3节。 Kiu sio no ise tai ini kai ko dia. 罗马书第9章 Roma sio kiu sio no ise 第1节到第3节。 tai ini saset. 我在基督里说真话，并不谎言。 Kako hau ini ci Kristo na hau usoi na soal cukup misalkan iwai. 有我良心被圣灵感动，给我做见证。 Saka ini liusin kako makantong no seli hau ini misalkan tu ni sa soal ako. 我是大有忧愁，心里时常伤痛。 Kako ana na hau ila ay katangan no. Simpai mako tatayin paro ako atau mangit 第 kira. 3节， Sunset. 为我弟兄为我骨肉之亲Kako hau sakit ini sari kakak mako sakit ini tu ni no makakana na kita sanawina. 那就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。 Kako hau sama maan hau kako hau kira ko pakai kira. 他们是以色列人那儿子的名分荣耀诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。 Uni ni hau atusan ay wawanu Israel wawanu ni hau atusan ay cingangan ay cimina kira. 那列祖呢，就是他们的祖宗。 Ulan na hau uno minau di tengah.
按肉体说啊，基督也是从他们出来的 Sa unya Kristo anani hau nagkiray masarap to pinawala nila. 啊，他是在万有之上 Sini hau ikin sa almane tamdaw hau kapapaw la. 啊，永远可称颂的神。 Sini ana hau ANA sa sampin kita. 阿门。 Amen. 这是保罗的心情哈。 Ni polo hananay parucho ni kaisya. 保罗的心情就是为这些犹太人，他把他当作骨肉之亲啊。 Saka hau unya si polo hananay hau ura yutay tamdaw unyam asanawi na marikaka sanay. 他们不相信啊， Sa pakasali. 所以他很难过。 Sa itira hau tumang chimina kira. 他说这里说啊，大有忧愁，心里时常伤痛。 Sa chimina si polo hananay hau parucho hau itira kasanay tangayan kunyo roya ni hau tangayan. 啊，他的心情说希望灵验呢啊，与基督分离，意思就是说，为了他们得救呢啊，自己呢能够呢啊粉身碎骨都可以啊。 Hatang ni polo hau sama maatu ko ni pa hau sakay tini hau tunyo. Isara tamdaw hau itira ami sa itser kira. 哎，这是一种表达了， Saka hau wah temi polo ko ni 不是 apatas 说 ka. 要离开主耶稣啊， Saka ilian to la jiye samaan. 而是要用此的一种表达那种心情的渴望。 Saka hau itini ami sa itser itini tina sorry la kira. 哎，有一个姐妹啊哈， Ila ka tsay simay. 哎，这个姐妹呢，因为以前都是父亲啊来去安排这个儿女的这个婚姻。 Ona simay to ni hau sama ni kya hau umali tengah ko mi ampai to lamor no wa kira. 哎，所以呢，她是个大女儿。 Sakay hau ala papayan. 哎，所以呢，她的父亲呢又是当这个警察的， Sa pulo homay la hau thayin. 他也有一个很好的朋友， Ila ka tsay kaya widang ila. 哎，是个军人， Sa ka usubitay. 他们相处的很好。 Kaya ko kala sa may 相处的一阵子，他看到这个军人呢没有太太， Ano nga niya pula subitay ko hau papay la. 年纪差不多比他父亲小嘛，比他还要小嘛哈。 Minsan nula ya. Nula subitay hau isabay no wa may la ko minsan ya. 比较小一点啦。 Siya to pila 但 minsan. 是跟他女儿也有一点差距啊。 Sakit ini to na wawa ila hau tatipat sana ko minsan nila. 但是呢，这个父亲想说既然我这个朋友没有这个太太， Sama na hau una hau ko tatay ila hau 就介绍自己的大女儿了。 So hadila mi kay siya pula wawa ila tapapayan. 重点是他这个军人没有信耶稣啊。 Kapila hau ura subitay ko na hau. Tsaka pi hakulong to chiya sama. 这个父亲呢信仰不是很好。 Sama na ura taiki ko na hau. Tsaka ngayon sigo ila. 虽然这个你大女儿这个不大愿意 Wala tapapayan hau tsaka kay. 年纪有比较大 Sama na hau minsan hau tatipat sa nila. 然后又没有信耶稣啊， Ya tsaka pi si chiba to chiya sama. 这个不得已的情况之下， Ya para ta samanan, sasama-samanan. 因为这个父亲他这个当警察，以前这个日本的警察，这个一句话一就是一。 Sama na usubita au tayo no usi pumiti au pro ama era awa. Itu ni wa ni. Ano kaya? 所以只好答应了哈。 Ita tao pa che sa ne to. 这么一答应呢，哇，他常常要为他先生祷告啊。 Sa ka au pa che sa de mana mo hau bera hau inulia tila ka pa ina. 希望他的先生能够信耶稣。 Na na ya pa ina ka hau bisin chima che sama. 到这个阶段呢，都很辛苦了。 Sama na hau itini to nya kalau mo hau mo lai to. 因为当这个姐妹呢要生气的时候， Bera unya pa pa to ni hau pa pa hau sa ka terau chi ni na. 这个先生呢就抓住他的把柄。 Sa ai pa de la ko la kete la. 信耶稣的要有爱心呐。 bisin chima sa isu chi sama mana 信耶稣的要有温柔。 bisin chima sa chi sama na hau pa kai kaya. 想要生气都没有办法生气。 Sa ka ka terau na pa pa hau ta. 气都气死了。 Sa ka terau na hau 都要生闷气。 Isa tayo ano sasaraan nila? 要说进教会，有时候他还会说你进教会做什么？每天进教会。 Saan nila ko lang papain ako bisyo kahit bisyo kaya yung tala to
同你都上修改，是不是有喜欢的男人在那边？哎，你讲冇啦，上个会这里修改，还没人改啦。所以一回去呢，又忙，然后呢又不能发脾气。呀，你都改啥？哎，基本都大家什么些嘛，个得了。所以只要一发脾气，哎呦，你这个信耶稣的吼，啊，那么个啥？呀，你这啥嘛？不然是嘛得。怎么可以没有爱心呢？对，怎么可以发脾气？哎，嘛我不爱心你说，嘛那没有嘛得。对，要温柔啊。其实不敢干。所以这个姐妹很难过，一直祷告为她的先生掉眼泪。所以那个反然后都没然后努力那个反应啦。她祷告了多久呢？我阿拉边的那边爱努力，快要50年了。哎，不仅50年都别努力了。一直到她先生生病了。哎，对了，这个02是都过来反应了。她还是为他祷告。哎，努力啊，这个过来反应了。对，他先生啊，他是个军人嘛，很多的朋友啊。什么老50米的了，如果不为了做50米的。但是呢，这个朋友他生病之后，没有一个朋友去看他。什么老爷？阿拉那过来50米的过来老爷。我会长的真没说。都是教会的弟兄姐妹去看他。他都不是你哥哥，我带来你说。后来呀，主耶稣开了他的心啊。要接什么阿姨发的这个口嘴了。也就是说，他在病重的时候，所以一天阿拉来讲，他以前呢都很多的这些朋友。一条阿鲁阿的会长过来说不带。但是，身边呢没有一个朋友来看他。那是怎么了？不知道在这边的说。都是弟兄姐妹传道负责人去看他。都是我们教会表弟兄妹到伝道者在那边。他后来才慢慢的体验到主耶稣的爱。这阿妈那satu ilah ku爱no kawas。以前都骂他太太说要有爱心，要有爱心。也还要好一个好一嘛，不会这个伊拉不爱心。所以呢，现在他真正的体会到耶稣的爱。所以在他年老病重的时候他说他要信耶稣了。他太太就是从他结婚开始就为他祷告了。为他掉眼泪一直到他年老，然后又病重的时候。70岁了。所以呢，70多岁了，这个时候呢，他说要信耶稣了。后来感谢主了，主耶稣垂听那个姐妹的泪水。所以就为他先生祷告，为他先生来教会，就为他先生来施洗了。教会弟兄姐妹也为他先生祷告。他的病情呢越来越好了，就可以来到教会了。来到教会不一样了嘞。以前呢很少看到他们手牵手。信了耶稣就不一样了。哇，那很有礼貌了。多讲，用手牵手的。手牵手了。恩爱。才知道说原来在主里这个那个感觉呢，这种主里合一的那种感觉，在主里面呢合而为一体的感觉呢，他从那个时候才开始体验到。从这里我们就可以得知了。我们的泪水要有价值了。作为姐妹为他没有信耶稣的先生流泪祷告，为了信耶稣。能够流泪祷告，让先生相信了。今天同样的，我们为了很多人
为了要救他们的灵命， kita ini awak amal yang kuhanan kita bisa kita bisa 我 awak 们 kita. 的泪水要有价值的， Sa kita awak tumangin kita jiusa kita ila pun niuci dah. 像主耶稣的泪水一样。 Maka tulan ye sama nana ila ku lusa ila. 我们看诗篇126篇， Dan tadi ni siheng ya ku ni jurope. 诗篇126篇， Ya ku ni jurope. 诗篇126篇第5节、第6节。 Siheng ya ku ni jurope no goset lokset. 诗篇126篇的第5节、第6节，流泪撒种的必欢呼收割。 Oh, ciru sa ai hana ni fursa kau cakap kau mak ami siunio sekira. 那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐的带禾捆回家。 Saka kau la ciru sa ai hana na mi fursa kau ulanan kau anak sana itu minukai kau gitu ni siunio ni na milulungan ni lah sekira. 这是在形容呢，犹太人呢，从被掳一直到归回他们的心情。 Ini ni yang soalan tu ni bisa tam dah kau mau kuliah cina dah kau beda kau minukai tu ida tu kunio kan ayam ni lah. 也就是他们在异邦被掳的地方流泪呢，来祷告。 Sama na kau kita itu lah iho cingan lai popular macam ni lah minuli sana macam ni 然 kira. 后归回到耶路撒冷自己的本国。 Saka kau kita tu kantor tu kawasan alanda minukai ini parang ni lah. 他们的泪水蒙神的垂听。 Saya yang kami cira ini rumah apa lah anak ni kau kira tu news ni. 所以今天我们为了要人能够从撒旦的权下归向真神， Sa kira hari ni kau ini kapal ni aku mah anak ni tadi kita cie sama. 从黑暗中归向光明， Saka ini kita tu mana tadi kita tu ni ada mana nanti ni. 为人来流泪祷告， Saka ini tu ni kamdam dawan kita minuli. 为人的灵命来流泪， Saka ini tu kamdam dawan anak itu ni seorang jirusak. 为了福音呢来流泪撒种， Saka ini kita bukuin ani perusak tu ni suatu kawas atau 必欢呼收割了。 ibu tu paham kita mangut kita ami siuni. 有一个童工ini kalau saya cepat saya akan 快到兰里去了， tadi ya dua hari. 到这个兰里这个地方当时去开拓的时候很辛苦啊。 Setapak sa ami kay tangi tinahaway roray sanay. 我在那边呢刚好在那边实习1个月。 Kapo ako mi cici ay ko bija saya kurang kong kira. 跟这个曾进写传道。 Kaka ako so ka ako ci kakan. 刚好我们和平牧区的诗班也刚好被派过去。 Yan ako pimuci ana ta si supaya hana ako. Ay tila mi pasang iya mi 我 wali. 们有几个也知道了哈。 Ila pula ta tu ini dah sao. 结果我们在那边协助布道Kalau kita pisau ni ya ni padang tu liung kai. 布道完我们就在那个学校那个地方住宿。 Kalau kita au kemudian au jelas ada kita dan kami tenak tu kemudian. 住宿在那边吃饭的时候， Ya tidak kemarin kita. 结果呢，我们也带了很多的咸肉。 Kemarin kita tidak jauh kita tu sila-sila naik kita sekali. 刚好跟弟兄在那边一起吃啊。 Itulah hal orang sama-sama kita tu saling akan faedah dan apa. 刚好弟兄就讲到了， Dia kasar nak faedah ya. 反正明天就要回去了嘛， Ajilah minum air kita. 他就想到说，哎呀，还这么多这个咸肉啊， Akhirnya kami punya sila-sila pisau. 没有办法吃完了， Cakap ming aku mana? 太可惜了 Minum air tu cakap aku bulan. 要不要留下来啊？ Aku dah buat sesuatu. 我就想说，好啊，留下来，我们就一起留下来。我在这边实习1个月没有问题。 Tengok kamu, naik, siapa dah saya pulang kamu ini kira. 这个话有时候也不能随便讲哦。 Udah suatu ni hal cek apa terus apa soal hati dunia soal. 结果
明天要回去了。satu, minum kai tu aja. 因为我们和平夫妻有夫妻2个嘛。sama dah cakap hal itu sana tak kupun, malah aku saya guna si sebab. 姐妹要先上飞机啊。orang apa nak ya ayah aku kia. 因为班次很少，而且坐的人不多嘛。sama orang aku kia cuma ya cakap ni kali saya cakap aku aku kia atau mau pergi kia. 所以姐妹啊，就把那个因为夫妻2个人的包包先上飞机嘛。sama dah aku simai aku saya ya kapang-kapang dah saya ada apa. 衣服也全部送上去了。ya no kain dah kapang kalau macam mau kain main kali. 后来姐妹就飞了。biasa kat saya aku kia saya mau kain simai mau kita kali-kali. 剩下弟兄啊。但过来kain 没有衣服了。kali-kali patut saya itu. 准备换弟兄要做的时候。babi kali tu lah aku kia. 有那个赫伯台风来了。ini aku dah我台风上来，这个赫伯台风一来，飞机就不飞了。因为我台风上来后，这刚挨到飞来飞上来。因为南里只要有云啊，这个能见度稍微不行的时候就不飞了。什么呢？tidak di wali ada sama kalau misalnya tahu wali tahu tak pergi kau sama tahu. Jadi kau perlu还要等飞机啊。kalau tu ngaya lu biasa pergi. 风越来越大。aku lah kalau sah tu perlu dari kota lain tu. 哇，那天风把那个机场给冲断了。Sekarang kalau itu wali ya cerita kau tahu ya tahu benar lah飞机场makin kuat. 这个冲断了那个跑道啊，又海进来了。ya pika no aku kira ada cuma itu kuliah. 哇，那边弟兄啊，还要在那边住1个礼拜。saya kata kita tahu1个礼拜，咱们来这里打打泰国去。那边的那个西老长老带住。对，那个咸肉也不够了，吃完了。哎呀，是呀，他们过来的西老，咱们刚才熬完都。那个野凤梨有没有那个。打了泰国呀，这里把sekali lah dulu dia lagi。被砍得差不多了。没那很多的啦，也出名的啦。所以那个弟兄呢，在那边没有衣服怎么办？dia tahu latar saya tutup foto dah, awak kau dia foto。所以可能那个内裤今天翻正面，后面翻背面这样。saya berapa foto awak, dibaca beliau dia lah, tidak beliau dia apa beliau ada kecil foto。或是今天不穿，明天再穿。oh ini kau dulu kapal satu, apa macam awak saya tahu dia lah。那个弟兄1个礼拜让他们受不了了。1个礼拜不能叫他们老受不了，现在都他们了。他们宁愿坐船了。他对不了，这都他们快。结果后来真的坐船要坐3个小时多了。saya satu kali tolak tapi lah。几乎到那个富冈的时候都头晕了。sekarang sama tak boleh awak, orang sangat mampu pula kali cai。所以咸肉终于吃完了。saya讲我来都拉稀了，不办法。在那边开拓不容易啊。你开大多人好，这个刚刚一天多来1hari ay。所以那个童工那个真传道sa olah cici kakanan awak hati lah, bisa cerita lagi tentang。当初在那边开拓的时候itu lah开拓这边我们是后来才去嘛。undi awak baik过啦，现在这个啦。之前他都躲在那个海边的石头缝里面，在那边哭sa awak urat begitu lah, anak saya awak kata orang awak itu lah, sedih kalau untuk awak tu mari cakap。他的泪水呢被主耶稣垂听了。sa awak yang tangi cila, kalau saya awak mati kena tu dia 后 sama。面我们才看到现在的南里有这个宜人，还有狼岛。Sanga natin na awak tu juga itu tola lang tau ira na natin dikira。慢慢那边才有信徒了。Sanga ira sani kusani kakaita itira。我们的诗班才可以过去了。anak awak sani agak mana tahu lah pula separita。虽然被留守了1个礼拜多了。orang saya kata lah awak 1个礼拜过sanga ira dah itu taikol。之前已经差不多1个礼拜在那边布道了嘛。Sebenarnya awak 1个礼拜就bila ikayau pula lebih lagi lah。又留1个礼拜，弟兄变成2个礼拜在哪里？tu malah adalah 1个礼拜awak itu 1礼拜itira。又没有内衣裤。awak pun dia waktu tu aja。那个林头树都这个野凤梨都被砍了差不多了。Saya antara saya anak-anak itu ya terus tidak ya
aku kecil berau 但是值得啦。 kau berau ilai ku aja ilai 所以这里告诉我们呢， so itu ni hau 流泪撒种的， ya tu bang saya cilu saya adi perusak 欢呼收割啦。 jangan cari paha kau pi siu niu 带着种流泪出去的， artinya adalah sebelum masa dah hau 要欢欢乐乐的带河捆回来。 jangan hau aru no atu ko no kai amak sekira 我们的泪水要像主耶稣的泪水一样， ya rosak ita paca kenta dunia sama rosak 为了得救，为了人的灵命而掉眼泪。 sakit ini salah apa mutam rau sakit tingwa tu mutam rau kunyo tangis ira 耶稣难过的地方是因为犹太人不相信他。 sa ulah tangis ni sama hoi sama na pakasoli pula yuta ya tam rau 玛利亚也不相信他， oh cimali hoi pakasoli 他的门徒也不相信他。 uti situ mila pakasoli cie sama 他们不知道耶稣是道成肉身的神。 jo kafa na cimila tu hoi para tam rau ai 他就是神在肉身显现的。 sa ukawa simila tini tam rau takar lagi 怪不得主耶稣说复活在我， sa ilang kusa dia sama ni hoi fokus ini tak pada 生命也在我。 kata ini tak pada 信我的人必永远活着。 pakasoli na tak pada na hoi dari ka osko original 所以我们的泪水 punya urusan kita 为了人的灵命而掉眼泪， sakit ini salah paham saya kakakku kata mai cerita cigu saya 才有价值。 nah kira itu aja muncul numera 我们上午聚会先到此为止， bapak cuma oke hati lah mai pan aja perasaan ini 下午我们继续来谈。 mama lo kau mantap kemudian kita punya suatu ini 耶稣为何哭了？ saka mana teman ini sama aja 那我们一起来唱诗441首。 merasa kita nih rumah dia untuk yang yaku yuncio Jepang 我
Amen. Iki panjang dengan Yesus Kristus, tapang kulihan kita tadi kurang, sukunik sampika, turun soal, turun kurang, aku turun. Haleluya. Anak-anak kita ko pitongor ko ikunarahok sukunit。我们接续下午的安息生日聚会。愿耶稣能够加倍的赐福大家。上午我们谈到耶稣为何而哭。因为呢人的不相信。所以主耶稣因为他的门徒不相信耶稣，尤其是多马，玛利亚也不相信，还有犹太人也不相信耶稣，他们不相信呢耶稣会使人复活。他们不知道耶稣是生命的主。为此耶稣呢来掉眼泪了。所以今天我们要对主耶稣十分的信任。十分的相信主耶稣。我们不要让主耶稣掉眼泪。主耶稣都为我们而死了。主耶稣也把圣灵赐给我们了。主耶稣也把最好的福分呢也给了我们。主耶稣要将永生赐给我们。主耶稣也要将天国赐给我们。
将来好诶，我们这路高西到都啊天国，连生命都赐给了我们。我们这那天好诶，我们也给大家啦。那我们对主耶稣还有什么不信任的呢？我们那路过个啥一束按佛罗水的啥，所以因此呢，我们必须要让人来相信耶稣。韩国上面过那个家，那是人都接上嘛的。那第二个，我们来谈耶稣为何哭了呢？Saka tu sa mana tangi mangi sama kia. 我们从圣经里头来看， Kini orang kami sisyo mi nanang kita. 请看路加福音的19章。 Nanang kini luka din jokyo syo. 路加福音19章 Luka din jokyo syo. 41节。 Yonjo isen. 19章41节， Luka din jokyo syo no yonjo isen. 耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭。这里告诉我们， Pas panaraktanan. 主耶稣因耶路撒冷而哭了。 Ulit siya sa mga pag inito na Jerusalem hao tumangitsay. 那主耶稣为什么为耶路撒冷而哭呢？ Mana katumangit ni Yesama tula Jerusalem mo akya. 我们看到19章， Inito niya jokyo syo hao 看43节这个地方。 Hindi kayo ko ito niya yonjo sanset. 43节到44节上半段， Kani din yonjo yonset ni kakang bila. 他说：“因为日子将到， Sa una hao ulo anong kaw sa mga tao. 你的仇敌必筑起土垒， Alo ta hao ula adan mi hao wa sdas to. 周围环绕你， Dini tayo hao saka sa hao palihukan tila. 四面困住你， Dini ka timo kami ka timo hao itila palihuk sa to kila. 那必要呢扫灭你， Saka sa hao hasufkan to iso. 和你里头的儿女啊， Ato kiso ato wawano kabayan na mo. 那连一块石头也不留在石头上。” O在to pukuluhan hao sa to ka chosaw. 我们看到在这个地方啊， Papi na mi tayo niya sorto ni. 主耶稣预言啊，主耶稣早就知道呢，耶路撒冷要被敌人攻破， Para ayaw sa no kawas mapanato ila ko asa to mami riang to Jerusalem. 要杀害百姓。 Itira ami riang 所 ko 以主耶稣为这件事情哀哭了。 Saka mapana ko kawas sa itira to mangit. 后来这件事情真的应验了， Sorry adi sa masana ko tira. Ma 因为在主后66年的时候， o ikon ni yesa ba hao to kapatay ra lokoni. 这个犹太人为了求脱离罗马人的统治， Biyo tayo kang hao sa pilari wala to ni Roma na na api bigat 发 sa 动了一场独立革命。 Iraw ko misa sa tayo kami sanay. 主后70年， Ikon ni sa mapapatay hao ito nananjuning 罗马该撒大帝呢，为平定了这场独立革命， Sa itira to misa ito pula Roma ana na ito sabi sa tayo ni mina. 就派遣这个狄多将军呢来围困耶路撒冷。 Sa hao usulhan dala pula dito hanan na ito ni o tapang supitay amiliam. 但是这个犹太人呢和领袖呢坚决反抗这个罗马， Kung wala hao uyo tayo kamula hao mana kiso sanay ami basta so istig. 不愿意放弃这个独立的这个心智。 Yala tanu mi hao sa tayo to kami sanay ami sa ito tayo. 那罗马提多将军呢打破犹太人所建的3道这个城墙， Sa iya tula Roma ana ni hao man kiso sanay hao ya tulu tapi sino muchol mi hao bijiwan nila. 就毒杀了城内的男女老幼， Sa itilitin nila Roma ana na ito kailan pa kaya hao ay hasufak ana tila. 就超过了100万个人。 Sa utang tao ikiya tumapatay hao kaya kuma idiyo nanda. 这个提多将军呢，想留下这个圣殿， Sa una dito hao nanay unya senten hao ay kulit o. 希望把它改为罗马的神殿。 Kung ay hao unya senten to ni hao no Roma to anana omia. 但是有一个士兵呢，一时呢，错所呢，把圣殿呢烧了。 Sa kakalibanaan ini katsay amini supitay to niya mairuhay na kura omia kura na. 这个火势呢，一发不可收拾。
Sa ba i ro dia hao i chai to ka ngang ai pa tengen. 这个圣殿呢，最后啊被烧毁了。 Sa i dia to dia umia to na hao. Ha, terus ma turun ya. 所以主耶稣所讲的，连一块石头没有留在这个石头上。 Saya ya suami sisi ada ni hao i. 我这在到别个好诶，为了我们嘛是开的啦，你看。所以现在到最后，这个圣殿呢，都已经全部毁掉了。在一条条我们安尼好诶，一条蓝图在那里头。那此外呢，当时呢，所剩超过9万名的犹太这个俘虏。 Saka hao idia tu la nu yote ana sukita tu yo9万tu makuri yo ai kura sukita ira 被卖到这个罗马各处成为这个奴隶了。 Saka hao ula 9万sukita hao ya salira pa ana tu nu Roma ni sakuri itira 从此就开始了犹太人1900年亡国的漂流这个生涯。 Sa una yote ana na tam tam hao maten to isin kyo ya ko nanju ni itira hao makuri utamira 所以直到呢1948年。 Saka tani tini isin kyo ya ko 48年kunyo mencaan 立国。 Sa Tomira na tadi kura para 将近了2000年的时间亡国了。 首先好我2000年多过没长过牛噶发生了国家的里根据这个犹太的历史，一个很著名的这个历史学家。 Saka ini tu na犹太ananai iki si hau sana kura bikin kiwa 所以当时在耶路撒冷被杀及被掳的人当中Saka ini tu na Yerusalem ada na hau ira kura malari asa hau ibe kura mapuli wa ira 竟然没有一个基督徒了。 Sa sausian abinan hanin oh kuca saya akhirnya讲 为什么呢？ mana akhirnya 因为他们都相信主耶稣在世的时候。 Sama na hau pakai soalin mira hau ye ciri sama ini mereka hau 多次的讲到这个预言ada hai kuni ni yogi ngani na akasi 我们看马太福音的23章。 ni nanti ni mana je ni jo sansio 马太福音的23章 mana je ni jo sansio no 37节、 sansio nana se 38节、 ani tini sansio hasil 37节。耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你那里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你不愿意。看啊，你的家成为荒场，留给你们。好，这里告诉我们， pasal nak kata na 神早就主耶稣早就预言了，这个叹息这个耶路撒冷将被毁了。 Saka ukawasawa marayau ai tu sakit tini Yerusalem halane hau mama li angsa ne 成为荒场。 hatusa to awa to kumang kira 我们跳到24章的第1节， ini tu na ni jo yoshu dai se chao 我们看到耶稣出了圣殿。 una cie sama hau masyarakat dunia umia ya 正走的时候，门徒进前来把殿宇指给他看。 dia hau mama sadar tu bila hau ura di sini bila hau tala ayau hanira aswal kira 耶稣对他们说了， cie sama de hanira kula aroma di sini lah 你们不是看见这殿宇吗？ kamu nanti ni hau ma arau nu namu kudia umia tu ni 我是在告诉你们呢。 wahana apakah soal kamu apa soal 将来在这里没有一块石头留在石头上。 siolai hau itini hau awal saja cabe kalau tu sasitayen 不被拆毁了。 jaga picu begini 所以我们看到主耶稣在当时呢，早就预言了，这个耶路撒冷将要被毁了。 Sir beraya tu cie sama ani yokin tu ni tu mama sawa kuliah umia tu ni 要成为荒场。 itini hau itina maran tu kuliah kaikiran 我有机会到耶路撒冷去sama ni tak hau ile pikir mau kata itini Yerusalem 在读神学2年级的时候， ini tidak lah itini tu dia Singapura ni nensi kau dia 还真的圣殿已经不在了。 neneng aku lah Israel kamu umia hau itu 真的跟主耶稣所讲的一块石头都不在了。 Saka hau baca te tulisan no kawan tu sejak itu aku hau itu sekira 为什么？
mana hati lah. 因为现在在的是什么呢？ Ya, nah hati ni mana untuk lah tai kurai hati ni. 城墙，哎，城墙是有。 Ura ha ni tura bucok to tura hau i. 那现在的圣殿哈， Anak hati ni tu ni umi hau i. 是那个回教的金正寺盖在那个地方。 Sa uno 回教 tu ya katawan ni itilai baru. 原本的圣殿全部都拆毁，一块石头都没有了。 Sa ya sorry ina ya sa ayawai hana ni umi hau i. Awai tu awai tu kucat saya fikir masih daya. 如果有机会去耶路撒冷的时候，现在是2个金针寺在那，金针寺在那个地方。 Ni lo pikir macam kita tu ni Ilusa dia buat hana ni hau i. Nanti ni hau. Tu saya pula cincin si tidak. 那是一个是金色的， Urut saya hau i lo gimana ni. 在这个圣殿的所在。 Sekarang icoi ka umi saya hau i tidak ai apa jadi kan. 另外一个金正寺它是灰色的，这在hana ni hau灰色啊。 是他们祷告的地方。 Tidak hau i upi turun nana ca. 所以呢，那现在的那个耶路撒冷，现在是阿拉伯联军的这个地图啊。 Punya dosa dia mana ni hau i tidak macam tu lo kalinganannya tate no Arabo. 那以色列跟这个阿拉伯联军呢，只是隔一道墙而已。 Sekarang dosa pula dosa mana itu lah Arabo hau i. Saya pula pada tu adilah. 现在留下来的以色列的那个墙叫做西墙。 Ura muncul tu lah hau i usausi tu lah nan hau usi jam. 也叫做哭墙啊。 Ura ukatu mangican sana. 所以那些拉比啦，那些去那边朝圣的呢，住在那个西墙，因为西墙这边呢是以色列的盘土。 Sama dah ura si rapi anak hau i tu macam ni hau idirai tu lah muncul anak. 所以呢，我们去那边的时候，好多这个祷告词纸条塞在那个石头缝那个地方。 Sa idirai tu lah ni aturan muncul anak ni hau i. Anak aku inuli tu mikir kita ni lah ansah hau i patingan ni lah. 去朝圣的人都在那个哭墙那边祷告。 Uta tayo minta ni pai anak ni hau i idirai tumakit mitulun. 所以那些犹太人呢，常常到那个哭墙求神要让这个希望能够夺回这个耶路撒冷。 Saka orang Yuda atau orang hau idia tu kami harapkan hau ni inuli hau nana punya Israel marah dia sana. 因为他们只隔一道墙而已，所以要打仗一声令下就打过去了。 Sama dah hau sejak tu kumucuk tu rara kuitin mila atau tera tu. 所以从这里我们就可以得知了， Ini kita amal fana. 主耶稣所讲的每一句话 Ucai suano ye sama ye. 是带有应许的。 Ira ai kopi hai tu ikul. 所以我们看到刚刚我们所读的经文呢， Kau ni yang Oceanta asal hau ye. 那谈到呢这个耶路撒冷呢成为荒场。 Punya Jerusalem hal ni hau i awai tu kumaan sekira. 所以主耶稣事先呢为这个为什么为耶路撒冷而哭的原因就在这个地 Punya 方。 dia sama hau i mana ayau tu ku tang cira tu ni Jerusalem mo pakia. 因为圣城要受敌人的围困， Sebenarnya orang umia tu orang hau i ubah uikun tahu. 烧回成为荒场。 Udun tahu, rentun tahu. 所以我们看到也有很多人为主耶稣被钉十字架的时候哀哭。 Sanga hau i wa, anu mana tahu hau i bapa tertini cuci kaci sama hau i aroma ko tu mengecat 但 bidana. 是主耶稣提醒这些妇人Bila persoal ni sama tu ni aroma apa payah? 主耶稣怎么说呢？ Mah, ada soal apa soal? 我们看圣经Ini nak bersih. 我们看这个路加福音23章， Jadi ni tu ni lokate ni jo sansio. 路加福音23章， Lokate ni jo sansio no. 23章27节， Ni jo nana set. 我们看到31节， Hai ni sansio i set. 路加福音23章27节。 Ni jo nana set. 27节，有许多百姓跟从耶稣，内中有好些妇女们为他号啕痛哭。好，这里告诉我们， Pasukan dan tu ni. 有许多百姓Mana pinolan. 那跟从耶稣， Ni aku rumah cie sama. 那中也有好些妇人为耶稣
号啕痛哭啊。 Sa masalah rumah tu ni hau ila iku papaya na tam tau itila om sa ni ku tangit kira. 但是我们看到28节， Nene kita teni ni jo hasya sana. 耶稣转身对他们说了 Je sama tu hau isikul hamira apa soal. 耶路撒冷的女子啊， Yerusalem no papayan 不要为我哭了， haman tangit sen kako. 当为自己和自己的儿女哭啊， Uta tangit sen na hau unia atau nia apa wawa. 因为我们知道将来这个耶路撒冷要被敌人攻破，要杀害啊，里面呢100万多个人。 Papana tu mana ayaw tu Yerusalem ana ni hau. Ya kumam atam lau mama patai. 所以我们看到29节， Nene kita teni ni jo kyo set. 因为日子将到， Sebenarnya hau orang Romi akai mengata tu. 人必说啊，不生育的啊和未曾怀胎的呢，未曾乳养婴孩的又福了。 Ulah soal ini di hau wa awak coba subuh coba cipuya pun. Wa awak tu apa kanan pasul. Pakai tam hau ulah tu saya wai sana. 3、4节说，那时啊，人要向大山说，倒在我身上。 Sa hau dia so tu hau ya tamaya tu sana ni hau dia tu ika ayah hau ma dibukai sana. 小山啊，向小山说遮盖我们。 Ini tu hau ulah dah hau tahan ya kita. 所以我们看到主耶稣所谈到的，这个就是谈到耶路撒冷呢将要被毁了。 Sa unia soal tu ni hau ni punya Yerusalem temu ana ni hau mengata tu marantu. 所以主耶稣也很关心这个百姓的这些儿女呢，是不是还能够呢在敬畏神的事上呢能够坚持不被敌人所毁灭。 Sa berharapkan ye sama ana ni hau ana syurai hau mahan hau usa saban akia pakat serak ya tu hatinya ribung baca wai akia jadi harapkan ye 所 sama. 以主耶稣还是关心这些他自己的百姓。 Sa kau mikan kia harapkan tu hinolan numinya tu berarti ye sama. 那今天同样的， Ani ni 我 cakap 们 tu. 是否也能够呢，为我们的信仰要脱离这个罪恶的世界，还有神要毁灭的这个城呢，来为了自己的儿女的信仰来执守呢？ Saka ani ni harapkan kau sa hau macam tu tu ani ni hananya wawa dia hau hati lato akia tadi ti ka oskunio pisingkor merah akia sana harapkan. 因为神要毁灭这个世界， Sama na hau punya sekai hau paparaso dan kawas. 这是罪恶的世界。 Sama na hau uno cubi ai hananya punya 神 sekai. 要我们脱离这个罪恶的世界， On sapi dia sau minta tunya sekal hau 能够分别为圣。 Mapana kita tunyo na pangilu saya tungaya. 所以我们所关心的是我们的信仰和我们儿女的信仰。 Saka ukakam kien minta hau jibum no singko atau wawan minta. 主耶稣也关心这个百姓和将来他们的儿女的生活。 Saka si sama hananya hau dikan kia aja tunyo siulai hananya sari kakak tu wawan minta. 所以我们看启示录里头告诉我们， Nene tak kini mau sirok na. 启示录18章， Mau sirok jiwa syok. 启示录18章 Mau sirok jiwa syok. 第4节， Tai yong set. 我们看到第5节。 Tai kini我set. 启示录18章第5节第4节、第5节， jiwa syok no yong set. 我 set. 我又听见从天上有声音说：“我的民呐， Sa ating na lumako hawi nani kini kakalian ilir ko honi sikira. 你们要从那城出来， Kamu laupasing hanan hawi nani kira kamu tula maci masara. 免得与他一同有罪， Goca hawi kaput la capai suto kamu ilaku cumi. 受他所受的灾殃， Caka hawi usama na kutang sila wati na kutang sila mo. 因他的罪恶滔天， Itila tula cumi tula nana hawi wa tumus ato. 他的不义神已经想起来了， Saka hawi uliya tati hayang bangdo sa itini kawasan hawi wa ila tumu. 所以神在呼吁自己的百姓， Saka hawi ila konyo pitapa yo kawas 要 tonyo or 赶快从罪恶的这个世界， nanay itini to niya mangilu sa amachi anan 赶快逃啊！ yasun
也就是告诉我们不要受这个世界的罪恶影响啊， Mula sa tulan na hao kung ay hao saka kyo ko ni sigo 要 ni 过着分别为圣的日子 Iti ni tapa pana ang silang tu ngay mangil sa tu ngayay. 哎我们也要关心我们儿女的信仰啊， Ano ni ikan kita to wawa na mita. 因为很重要的， Sama na hao yes ta na malay. 讲到说要为你们和你们的儿女哭啊， Sama na hao mapatay chi sama hao irasala using ko na mo ato wawa na mo kangkay sa kila. 哎，这个才值得啦。 Tangisan sa kila ila ko niyo chi 为 la. 什么主耶稣要为耶路撒冷而哭？ Una chi sama mana tangisan nila ko Yerusalem ni mo 就 akya. 是关心这些百姓啊，神的选民的生死。 Sama na hao mikan ki ay chi nila to ni makita kya mapatay kya. 那今天我们所关心的就是我们跟我们儿女的灵命的生死。 Hari ini kakangkian minta harta minta hao ya singkon minta atau nyo wawa ita to oleh pila. 这个才是值得我们要为这件事情来哀哭的。 Uni ini ka irai ko nyuci anana itu hada tangisan minta. 所以呢，其实父母亲最高兴的是什么？ Boleh lah. Uni wama wina na hao kesakam kan mila mana nak ya. 就是儿女能够行神的真理。 Sakau wawa numita hao ini masalah mak no mak je sama ko rakat tu bila. 这个也是主耶稣所许愿的。 Uni ini ko kali pakat ko kawas. 所以我们看约翰在约翰3书里头告诉我们， Sakai urma soto hao ini tu ne Yohane sansio sansio. 约翰3书 Yohan sansio. 我们请看第2节、Dai ni set. 第4节。 Dai ni yong set. 约翰3书第3节， Dai san set. 我的弟兄来证明你们心里存的真理。 Sarika ka ako natin ni hao ni siomento parusa na mo ilay ko ni usingli. 正如你按真理而行， Charto mitol ka mo to ni usingli. 我就甚欢喜悦。 Kako hao na sao mali pa to kako sigila. 第4节告诉我们， Yong set wala soal. 我听见我的儿女们按真理而行。 Matingna ko ko ni wawa no ma ko hao midodo to soal ma to singli. 我的喜乐就没有比这个比这个大的。 O kali pahat ma ko to man hao awai ko ikaka ay no ni sakila. 所以这个约翰在这个地方告诉我们， 就你Yohan Tioro hao sa soal ini. 我看这时候约翰呢将近70岁了。 Iki hao mateng nanen sisay to kulachi Yohan Tioro. 他也是写启示录的约翰。 Sa iya bitile to mokusirok hananay Yohane. 他把信徒呢都当做自己的儿女了。 Saka usari kaka abako sanay ngawa ko sanay kaapila. 因为呢都是用真理而生的。 Sama na hao ato sanay no singli pa 所以 umusun. 当他听到有信徒按真理而行， Marami na mila ko sanay ka hao minuduay to singli. 心里非常的喜乐。 Sa paro sanay mila hao hama 同 sanay. 样，父母亲呢看到儿女能按真理而行， Ano wama to wina to hao ano minudu to so ano kawas hao 约翰这里告诉我们说，我的喜乐就没有比这个大的啦。 Wala Yohan Tioro hao sa kola hao magma ko hao away ko ikaka ano ni sakila. 因为耶稣为耶路撒冷而哭啊。 Saka chiye sama hao sakit ini Yerusalem mo hananay ko tangin chin mila. 今天我们也要为自己和儿女的信仰而哭。 Kita ni hao itini wawan mita ko katumangi chin mita. 为什么呢？因为以色列人他们因为呢不知道坚固的时候啦， Jeka pana ko ni Israel to ni mama sama kira. 主耶稣难过就是难过在这个地方。 Saka wala chi ye sama hao itini ay ko ka larong no harap nila. 当神在坚固他们的时候，他们不爱惜。 Sama na hao itira ko pi dibut nila hao kong kiray mi haratan. 因为刚刚主耶稣告诉我们呢， Uswa ni sama san. 我们看路加福音的第19章， Ini to niya lokating Jokyo 路加福音的19章Lokating Jokyo ，19章44节， Yojo Yong Set. 44节下半段告诉我们， Ini to na Yojo Yong Set ini kay kanon mila. 因你不知道眷顾你的时候， Sama nanti soalan hao jeka pana to pilipot. Itiha. 百姓不知道神的恩Pinolan hao jeka pana to pilipot no kawas. 所以呢，
他们呢、我们看到主耶稣用什么比喻呢？ Ini hau man sana ko pati na ko ni sama kya. 我们可能看马太福音的21章， Ini tu na ma dai ding ni chu isyo. 马太福音21章。 Ma dai ding ni chu isyo. 21章我们看到33节 Ini tu na san jo san shit. 一直看到呢43节。 Tani tu na yon jo san shit. 这里主耶稣比喻这些在耶路撒冷的这些法利赛人、祭司长，还有文士这些人。 Ini pati na ko nung kawas tu ni ila ko yo 祭司长 ila ko Farisa pito gini. 这些犹太人，犹太人的。他们很像凶恶的严父一样。 Macam dia panggil usai hana daya mikon dia itu ni parosaihan. 这个家族呢，他准备了这些果园还有这些楼都已经盖好了。 Sa unya tauhid tu ni hoi mereka itu isanga tu ni adipul itulah pa ilian ni nah. 做了这个葡萄园， Ila ko ni pi pa susu anu mina. 周围围上篱笆， Sa ka tadi ko mina hoi adipul ni nah. 还有呢压葡萄的这些池， Itulah hoi sepi dah ada nai tu ni salang lu pa susu. 所以呢他就往外国去了。 Atau apa nanti tu nak hoi hari tu ni kai kok cimina. 他就把这些葡萄园呢租给这个园妇。 Sa hoi atau pausui hantira ko ni ni kalian. 注意哦，是租的哦，我被pausui来了。 不是给他哦。 就我把费钱了。 所以这些犹太人、这些文士、法利赛人，只是神叫他们去管理而已好像租给他们而已。 Sa uyo tayo tamdo na hoi masa dai. Opi kami tu ni tu pi dibungkus ni. 将来这个主人还要回来要收这个果子哦。 Sio lai hoi minukai pra tau ki ami yetur tura sio ni on ni. 所以34节这里告诉我们， Sa ini tu ni sanjo yong set. 收果子的时候进了，就打发仆人到这个园妇那里收果子了。 Ami rurut tu lah rusai hoi. Usurut tidak pula. Sa boleh ya. 结果这个园妇呢，拿住仆人呢，打了一个，杀了一个。 Ika tu hoi ya ji ni kalian tu lah hoi ika tu hoi patai tidak pula saja tam 他 tahu. 们用石头打死一个了。 Rumah hoi, orang tidak punya ofuk hoi patai ni lah. 36节谈到主人又打发别的仆人比先前的更多了。 Sanci orang saya tahu ulah tahu kita orang hoi. Ucurun ni lah punya rumah bisa boleh itu rumah lain. 这个严父还是照样带他们的。 Ika tahu tidak mesti buat tu dah. 这个后来就打发他的儿子到他们那里去， Dia ucuran ni lah punya wawan ni lah, tidak ami tidak kira. 意思就是要尊敬我的儿子。 Ulah ini tu orang hoi mudon wawago. 不料严父看见他的儿子就彼此说了， Itu tu hoi yang mesti buat saya hoi satu kusur solid lah. 这是承受产业的，来吧，我们把他杀了， Ini ni orang miara tu ni ucai sana hana ni hoi patai dah. 占他的产业。 Umi ya miara ara camira. 他们就拉住他推到葡萄园外杀了。 Saya tahu cepat anu mina hoi tu orang pada susu ana hoi patai ni lah. 40节， Yun jiset. 严族来的时候要怎么样处置这些严妇呢？ Sa itu tu hoi ulah tahu kita orang hoi sama hana lah mi ya takar. 41节告诉我们， Yun jiset. 说他们说要下毒手除灭那些恶人。 Saya ya buat suatu anu namira hoi itu hoi warak anto tu camira. 将葡萄园另租给那按着时候交果子的严妇。 Pabrik untuk ya bapa nak ayah ni kami tu ni bali susu ada naik sekira. 好，这里告诉我们了， Pasal 这个主耶稣在比喻pati nak kau lakukan ini. 主耶稣还在的时候就告诉这个将来要发生的事情。 Ila uci sama hoi beraya tu soal Quran. 当然之前呢，神都差派这个先知来提醒这些
犹太人这些文士法利赛 Saka 人。 ayaw namin ako Yukensya atau ni mata ng tanong tanda pala ayawan to tanina. 但是有的被他们杀了，有的被他们害了， Kuli na ako tara sa nila ako niya Yukensya na ako rumah mapatay ay. 最后就派自己的儿子了， Sa kuli to ako usulod nila ko wala tayo na. 也就是主耶稣了。 Si Yesama. 神在肉身显现成为人子了， Saka ako marchin ilang tatingan nila mapinang to. 被称为神的儿子啊。 Saka wawan 他 kawas. 既然把主耶稣拉到城外，就是所谓的葡萄园外呢，把他钉在十字架。 Saka ini nuranan ako tangtanahan sa mila ibasa paputal no panisusu ananay rusay ako masalah paputal no machi 所 ananay. 以圣经告诉我们说，神要怎么样？这个家族要怎么样？他说要下毒手。 Saka ako urasa to niya ako ulachi ni kwani ay hanaya tamda ako wala ka ni rasga. 是吧？所以呢，后来这个葡萄园呢，转到什么？转到可以按时交果子的。 Saka udah panisusu to niya mikani ananay ako pabili nila kay mapanaya mikani 所以 ananay 这个 to. 是恩典，本来是在犹太人， Honto niya mikumi ananay ako itiniya to niya yudaya ananay 所以现在跑到外邦到我们这里来了。 Saka unya mikumi to niya ako tani ni sa niya to niya ihoching 现 ananay. 在我们已经变成严父了， Kita ihoching ananay ako kita to kore mikani natin ni. 我们要结果子呢， Kita ako chachi kita. 这个我们要按结果子，所以这个恩典领到我们这里来 Saka 了。 parok ka chachian ako chachi kita sekira. 所以我们看到43节， Saka itini to niya yonjo sanshit. 他说：“所以我告诉你们， Kapila ako paswanan no kabosan. 神的国必从你们躲去。 Unyo para no kawas ako. Nani tira tamnan ako alam ta ako marawa san 是给那人结果子的百姓。 Papri-puri anto kaya Roma na chachi ay hanana hinaulan. 所以神的恩典离开了这个以色列人。 Saka ako dunia mikumi anana ako biasa ito Israelo tayo ni 所以 Yoching. 他们当时被狄多将军所杀的呢，有将近100多万，对不对？ Saka kalidan ni dito hanana tapang subitay ako harapaka nila ko siya ko namang atam daw Israelo kila. 但是请问被希特勒所杀的有几个呢？ Ni Sidra to ni patay na ako ay. 比狄多将军所杀的还要多。 Sa ikakain nila ni dito hanana Jiangjun ko patay nila. 200多万了。 Niya ko namang idiya ako. 所以呢，这个就是毒手啊，神叫毒手啊。 Batsagay ito ni angay wara nila kila. 因为他们既然把神的儿子耶稣给杀了，钉在十字 Sama 架。 na ako sa nila ako ipatayan nila ko wawan kawasan ay yes sama. 所以今天我们要按时结果子。 Sa anini ako anak maraw ko ka chichian ako chisitay na. 这个恩典现在是在我们身上。 Sama na ako mikumi na machi sa ako tinita tingan 我 nila. 们要常常在神的恩中 Sa kita ako itira to kita mikumi ananay. 将来这个福音要从我们这里，从正耶稣教会，还要回到耶路撒冷还要回到以色列 Sure yo, unya mikumi ananay ako mami no kayo kunya mikumi tayo tini Israelo. 我们看到圣经 Nenen ta kunya session 保 nita. 罗也提醒我们， Opi para to baru sa ita. 以色列人就好像那个橄榄树， Unya Israelo ano ako batsara to niya kanan su. 因为他们不珍惜神的恩典， Sama na ako cheka libra chimila to niyo mikumi no machi 他们 sama. 现在暂时被砍下来了， Ibra ako hataka ako taga to. 暂时被砍下来了。 Ora ako ito chance sekala. 那我们是什么？我们是野橄榄。 Kita ana ni ako basa pa putala kala rutukan ana tanam. 我们现在做农的不是会接枝吗？ Kita mapanay mo mahal ni ako mapanay kita mitong to lusay gisaw. 我们现在是被接上去的。 Kita ate ni ako kanan kita tumudan teso inay. 所以我们要常在神的恩中 Saka kita ni ako tungod kita ako itirata mikumi no kawas. 如果我们没有常在神的恩中，我们也要被砍下来呢。 Ano tsaka hindi na masalama ni mikumi no machi sama syuray ako marutet ta. 因为将来神也要把这个原来的
橄榄树要把它接上去的。啊，修来好诶，呀呀，那多哈那那橄榄树好诶，对了，同我。诶，这个是保罗的比喻哦。哎，我说你呀，今天过你波罗过保你。罗有到过第3层天嘛？哎，只波罗好诶，但是哎，多了啥个多了，多了哈那呀。乐园呢？今天把他有得到神的启示，哎，一定啦，把喜欢的安搞啊。所以他就明白将来的事情。这个好诶，马拉还要怎么把它过来去波罗？我们看罗马书第12章。哎，那这里罗马书就你修。罗马书12章。罗马书就你修。请看20节。你去写。20节。你去写。我们看到26节。哎，你你罗马书。罗马书11章。就一修。11章，请看20节。你去写。20节不错，他们因为不信，所以被折下来。你们你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。22节，可见神的恩慈和严厉像那跌倒的人是严厉的，像你是有恩慈的。只要你长久在他的恩慈里，不然你也要被砍下来。23节，而且他们若不长久不信，仍要被接上，因为神能够把他们重新接上。24节，你们从那天生的野橄榄上砍下来的，尚且逆着信得接在好橄榄上，何况这本树的枝子要接在本树上呢？25节，弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明。就是以色列人有几分是硬心的等到外邦人的数目填满了，于是26节，于是以色列全家都要得救。好，我们看到这里，虽然以色列人他们现在这个恩典还没有领到他们，他们就好像这个被砍下来的橄榄枝。那我们是被接上来的。但是圣经告诉我们了，23节告诉我们了，22节，下半段告诉我们，只要你长久在他的恩慈里，不然你也要被砍下来所以要藏在神的恩典当中。这里我们看到外邦人的数目填满。谁是外邦人？我们就是外邦人本来是在以色列的诸约上是个局外人。等到我们的数目填满了，福音还会回到以色列去所以这个时候他们会相信耶稣，于是以色列人全家都必得救。还要重新接上去的。这就是告诉我们将来的事情。只不过当时以色列人他们在主耶稣那个时代不珍惜这个恩典，所以主耶稣说，因为不知见过的日子那对我们而言今天这个恩典在我们身上。我们不要徒受神的恩典呢。我们要懂得报答神的恩典所以我们看哥林多前书第6章。哥林多前书的第6章。等等哥
哥林多后书第6章更正。 哥林多後書第6章。哥林多後書第6章1节，第1節我们看到第2节，第2節。这里告诉我们 Sana pasipana kita nanti 说，我们与神同工的， kita hoi pada capai kita tu kawas apa tayal. 也劝你们不可徒受他的恩典， Hamaman sa saya sa kisok haratang biso tu bigo minum kawas. 因为他说啊， Saban usual ila 在 hoi. 悦纳的时候，我应允你啊， Itira tu dia pi pa surutan hoi wahana ko ke hai. 在拯救的日子，我搭救了你。 O pikitingan tu orip no terlalu main hoi. O pakitingan biso. 看啊，现在正是悦纳的时候， Nenengan hati ni hoi upi pa surutan tu sekira. 现在正是拯救的日子。 Hati ni hoi upi pikitingan tu orip kita. 这个是保罗写信给哥林多教会， Kuni o tilif ni boro to Korinto kyokai. 当然不是单单针对哥林多教会了， Unya suatu ni hoi o Korinto kyokai sa lima kuni soalan. 而是也针对了我们。 Sa itini kita nan hati rai to. 我们不要徒受他的恩典， Haman umaku kuni akan tuku halatang nita 因为 tuntun kawas. 在悦纳的时候神应允了我们， Itini tu ne pi surutan hoi yai tu kawas. 在拯救的日子的时候呢，神也搭救了我们。 Itira pikitingan tu kawas alumi anak ne hoi wakitingin tira kita. 今天我们要去回馈神的恩典， Kita ni hoi mafana kita pada tu tu ni ong kawas. 我们也要去搭救人，也要去拯救人。 Kita hoi hatira tu kita hoi kitingin ta ku tamdao. 因为这个时候是恩典展开的时候， Sama na hoi bikun mama che sama hoi upi pawahan dia. 这个时候是传福音的时候。 Upi tento anta to lato no kawas. 所以这里告诉我们说，看啊，现在正是悦纳的时候， Saka nenengan hana na hati ni hoi upi hayaan to no kawas 现 kina. 在是拯救的日子了。 Ani ni hoi upi kitingan to no kawas oma che sama. 这就是告诉我们，我们要懂得回馈神的恩。 Upa sifana na kita nan to mafana kita panukai to no kawas. 当然，我们要常常为耶路撒冷也就是为了教会求平安。 Nah, macam tu itini kita tu Yerusalem bu ananai ami inuri ami sali to nio hean. 就像主耶稣为耶路撒冷哀哭， Macam tu lah cie sama hoi sakit ini tu Yerusalem bu ananai pemangit. 我们看那个但以理Neneng entah pula cie tani ini. 虽然被掳到外邦Jadi lah hoi makuliu dan jadi iho je. 他每天祷告呢，把窗户打开面向耶路撒冷Sa onio cie tani anai hoi tu kami anai hoi sakit ini Yerusalem bu kunio patu ceng mata lah ami inuri. 因为耶路撒冷成为荒凉了。 Sama na hoi Yerusalem bu ananai hoi itira hoi awai tu kuma anu mera. 而且他们又被掳到外邦， Utam dah hoi itira makuliu dan itini rumah 所 apalah. 以但以理一天祷告3次， Sa cita ni dia hoi calon yang hoi kala tulu cimiran saya dia mi inuri. 素常一样。 Terus dia ada hoi sama ni hoi atira tu. 就像那个大利王已经盖了一席Masa tu ni pintu batu tu tapang ni hoi. 这个30日内不能像其他的神除了王之外，不能向其他的神来叩拜祷告。 Sa hoi ura ni tu lah hoi tu ni tu lah sencuri hoi akapi taong tu rumah tapang 只 sa. 要你一祷告， Ano me ma tama hoi kula mi 表 tu 示 turun. 你去拜你的神， Ni taong tu tahun misu 要被丢到狮子坑了。 Berat angkat ini kefeng sesekang segala. 但你也知道这件事情 Mana tu cerita ni dia. 但是仍然他也是打开窗户面向耶路撒冷 Sebenarnya kan cuma tulan nak hoi bawahan dia kusangan nak hoi ditolong gila. 感谢神Dia dah hoi ikan satu kawas. 其实他面向耶路撒冷就也是为耶路撒冷求平安。 Saka hoi pasti tira tu ni Yerusalem mo hoi ko ni pitulong bila ikan saya. 所以今天我们要常常为教会的事工、为救人的灵命先求神的国、神的义要常常为这件事情来祷告。 Kita tu mian hoi hanen tu minta ko haratan minta tu sakit ini tu ni ki sakit tinggal apa minta pitulong minta. 就好像圣经里头谈到说，为耶路撒冷求平安。 Masa tu ni soal siswa ni hoi ini tu ni Yerusalem ni mo anak
Misali tu ni hean 因 dia. 为主耶稣也是为耶路撒冷哀哭啊。 Sama dengan kulaci sama oi. Kini ai Yerusalem mo ko dio kat banyak cira 我 kira. 们看诗篇122篇， Nana tu ni siang. Ya ko ni jiu ni heng. 诗篇122篇， Siang. Ya ko ni jiu ni heng. 122篇第6节， Dialog set. 诗篇122篇第6节， Dialog set. 你们要为耶路撒冷求平安，耶路撒冷啊，爱你的人必然兴旺。好，这里告诉我们， Macam mana nak tu ni? 他说你们要为耶路撒冷求平安啊。 Kamu hau ini Yerusalem mo ami sari tu hean. 这是我们要常常为这件事情，为教会事工，为教会的福音，为教会的兴旺来祷告。 Sa tungnya mi anak-anak ni hau sakit ini singgur minta sakit ini demam no kyo kai mi inoli sekira. 为弟兄姐妹来祷告， Sa ipakin itu ni kyo dai siba na ko mi inoli 让我 minta. 们能够执守神的道理，能够遵行神的旨意， Wai hau mikro tu tu ni apa tu soal no kawasan. 也不要让疫情呢，也能够影响到我们不要让疫情影响到我们的信仰。 Nanai udah di hau cakap ikyo ko ni singgur minta am. 所以这个就是为耶路撒冷求平安啊。 Wah tidak macam dah tu ni sakit ini Yerusalem mo anak ni ko pi inoli. 这是第2个。 Satu tahun ini. 主耶稣为耶路撒冷哀哭。 Kanto mai sini sama tu sakit ini Yerusalem mo. 第3个Sangat tolo. 主耶稣为何哭了呢？ Mana tumang iti sama okya. 因为因十字架苦难而哭了。 Itini tanya kapacet ini jucika kolio katumang sila. 我们看到主耶稣要去面对这个十字架的苦难。 Sama na hoi mesaya tu ni katumang janji ni jucika sila. 其实主耶稣要承受的苦难，不是只有那个十字架的肉体的苦难。 Orang mesaya mela hoi joye kono chiang cha mesaya tu la jucika. 因为他要承受的是身心灵的苦难。 Sa hoi orang mesaya mela hanane hoi untatingan tu baru tu haladeng tu. 他要体会到被神遗弃的这样的，甚至呢，自己要体验到下阴间的那个痛苦。 Tanam nomira ko pilias no kawan semila tu hatataya tini tu katumang tini chiko hanane. 因为主耶稣在十字架讲了一句话说：“我的神，我的神，为什么离弃我？” Bila kasuan ni sama mapacit ni cuci kau amao mana dia suka kusau hanela mo ni. 圣经诗人也告诉我说，他为我们尝了死味。 Ulah suatu orang hau ulah patai bila hau asa dah itu ni minta nama itu patai hanane 所以那个痛苦呢，是被遗弃，就好像一个小孩子很需要母亲的时候，刚好直接就把你抛弃在这个荒郊野外是一样的道理。 Orang bisa bersedia sama nane hau macam dah itu wawa nane hau tu sawat anu ina ira tu tekuran ikira tan kita ikira. 所以那种感受呢，都要去体验到。 Sa watinya atangi hau ikira mata nama ira ni ye sama. 那种身心灵的痛苦。 Saka hau foruco ikira alurai sami halatan. 所以在克西马里的祷告， Saka ikira tu ni aku si mani anane Indonesia 希伯来的作者这样说了。 yang mafada ayat ini hau saku suali lah. 我们看到希伯来书的第5章， Nene tane Hebrew show dai go show. 希伯来书的第5章， Hebrew show dai go show. 这里谈到第7节， Ikini tu ni nana sesawi. 我们看到呢到第9节了。 Tadi ini gyoshe tira. 这里告诉我们， Macam mana kita ni ini? 因面对苦难学了顺从啊。 Ikini tu ni kata mangnya cuma hau kira bihak rungai cini lah. 所以我们看第7节哈， Nana setan. 耶稣在肉身的时候去大声哀哭、流泪、祷告。 Saka ikini tu ni cikis tu hau ikini tu ni cikirangai iti hau sa taawai ku bi ong ira ajirusa aminuli. 所以我们看在四福音还没有记载这么详细。 Sa ikini tu ni sepatah buku yang ada siswa hau jauh tak maafin. 但是希伯来的作者把耶稣当时的那种
克西马里呢大声哀哭啊，流泪祷告写出来了。Sa bitidik mo niya Hebrew siya hanan niya hawi. Maila tungway la po sungal utangit ni yesama tonyo taong ayay ko pi ong nila Jerusa ami inuri sikira. 所以呢，我们看到这里谈到说恳求恳求这里谈到恳求那能救他免死的主啊。Kira ami sa tangit cimira bisa icer to mikiting cimira nga tsaka patay sa dek para tangira. 因他的虔诚蒙了应允。 Sa kahawi sebenarnya soal ini kalau paucer to la hawi itera ko pihai kira. 我们知道主耶稣的灵是那位天上的天父，也是那位神充满宇宙。 Orang paucer itu katanya hawi macam itu dia bisa itu ni tahan katanya halal kawas. 他的灵魂是大有能力、无所不在、无所不能、无所不知的神。 Sa otak katanya dia soal pang mina hawi icer la hawi cimira hawi 问题， mana 他 ila 现 ya. 在是带着血肉之体 Kau boleh ada hati lah hawi bunuh cina katanya kira-kira. 跟我们一样的。 Rasa saja kita cina katanya kira. 所以他必须要怎么样祈求他那个无所不知、无所不能的那个有能力的自己呢，要加添他的力量呢。 Sebenarnya cina kaya cata dengan ni Yesus mau misalnya cina tu dia pada mana yang kau singkat kalian. 我在这边我begini. 灵魂也在这边。你salah faham aku. 不可能，我的灵魂在台东Tidak pusing baca ni mah salah faham aku. 主耶稣不一样， Dia sama 主 cakap 耶稣人在地上， dia sama hau ini akal. 他仍旧在天了。 Oni tam tahu lah hau ini ini 因为圣 kalian. 经告诉我们， Usaha kawas. 除了从天降下仍旧在天的人子， Mah perasa. 意思就是说，主耶稣已经降下来了， Kawas hau balik ulun ini kalian kal. 但是他就仍旧在天啊。 Kami dah hau ini kalian berarti 他 sama. 是指着他的灵啊， Ulah soal kalau nak hau biasa lo apa ngira kalau sana. 那个灵是充满宇宙的这位神， Sebenarnya lo lehan ni hau patong besar ini dunia tawan cakap 所以 kalian. 他是完全的神， Sa hati ni hau ya kita sungai hana ni 他 kawas. 也是完全的人。 Ya kita sungai tam tahu. 他要成为完全的人，才可以救我们这些完全的儿女。 Kita sungai tam tahu cimina sa hau kiting cimina tu kita sungai wawa ira. 带着血肉之体Ini ni hau ya cila kita dengan cila 所以 ya. 他不祷告呢，也会没有能力的。 Anca pitulun cimina hau bisa ni sama. 所以他要求Minalai misali cimina ditangit. 因为圣经告诉我们说，他不以神为强夺，反倒虚举成为人的样式。 Sa hau cimina hau sanu tam tahu sanai ku bisa ira sekira. 他必须要倒空自己 Pasal itu mi isa itu tadi kan bila. 把自己倒空了，就是没有那个神的那个本性。 Sebab ni sama hau macam itu ni yang kawasan ni atur tidak itu nutam dau tu. 所以完全要跟我们一样， Sa laca sana kita utam dau tu lagi sama. 他会哭了，会痛， Sa je sama hau macam tu bisa tu mangi cimina kira. 他会软弱。 Sa hau ilai kalau lima ni sama dia. 他为什么要常常退到旷野去祷告？ Mana cimina hau kalau kita hau jadi ini tu ni kuat ya abi 还 inuri. 有禁食40昼夜， Sepatah puluh ni rada yang inuri lah. 我们会接着说他不是神吗？ Saya ku kau cimina hau. 他不是神，他不用祷告，他也没有罪啊。 Ano tapi inuri cimina hau awai ku cumi 但 mina. 是我们不相信，我们不知道说耶稣他成为完全的人的时候，他一定要祷告， Sa hau kita cungsen merutam dau cimina sa hau inuri 他 cimina. 还要学习。 Ni ilai kata tanam ni lah. 从小跟老师要一面听一面问。 Ni cimina hau kata tanam tu no sinsi apa sih mana? 他没有说小孩子一出来什么都懂没有，还要重新学。 Masalah cimina okucen cimina hau susun mafana aliman ni kata tanam cimina kira. 所以从这里我们就可以得知了。 Sa itini kita mafana kita kira. 我们会说主耶稣这个大声哀哭流泪祷告Udah cie sama lain mana sa Jerusa mangisa ni turun. 还要求那个救他免死的主， Bisa lihat saja cimina tengah cakap patah sana inuri lah. 因为他所求的就是上头的能力。 Sama na hau misali ambil hau ini kau kan hanya ajar. 上头的自己才是那个无所不能的这
这个要加添能力。 So hao e bisa diajar hal kawan ni kan kan hana ta cita tanengai cerai 他 hana. 把自己称为人，人为人子。 Meratun mira hao utam no ka piti ka sanai. 所以我们看到第8节哈， So nene dini ju hasil. 他虽然为儿子， Merawawa ciri lah. 还是因所受的苦难学了顺从啊。 Hao e ya katungai cani lah ya muntai lah hao e itu hao sama ni hao rolo ali lah. 这就是告诉我们呐、 Besarlah kita lah. 主耶稣在面对这个十字架的苦难的时 So 候 hao mira si ayo ni lah pun oh hata tangi cini dini juci ka hao e. 就是学了顺从。 Ya hata tanama tidak hao e ya ni hakrungai. 就今天我们面对苦难的时候， Ani ni misi ayo kita tu di oh hata tangi cini kita. 这个苦难呢，到底是要成为我们的助力呢，还是成为我们的阻力呢？ Punya misi ayo hata tangi cini hao e. Mau minta ke tu ni oh hal tentang dia, 还是 marah cerita dia. 所以如果要成为助力的话， Anu hal marah cerita 我们要求主耶稣啊，让我们去明白神的旨意， Di ayo minta misalnya kau macam sama tu sekarang nak awak dah mihalatan. 让我们的灵性得到造就。 Umma ay hao e, udah salah minta hao e, magiting tu. 要学跟主耶稣一样因所受的苦难学了顺从。 May ada tanam kita, aja tu lah cie sama tu mihaklung sekira. 因为呢，第9节告诉我们， So itu ni tu ni, Yosef hao e. 他既得以完全呢， Orang mi lai panjang hao e, hilang cung. 就为凡顺从他的人， Umana tu, haklung ni lah, ko jadi lah. 成了永远得救的根源。 Tadi ini tu ni, kau cakap nai. 所以今天我们顺从他， Hari ni mihaklung kita cie 我 sama. 们就成为一个得救的人了。 Kita hao e, mama magiting kita. 因为主耶稣给我们做了榜样， Cie sama hao e, pas pan ay kita na tu hati lang tu depan. 因为他成了永远得救的根源 Sama na hao e, pas pan ay kita tu ni oh, hilang cung, makira. 所以今天我们顺从， Ani ni hao e, aklung kita. 我们自然而然就能得救了。 Anak-anak tahu e, cira dua magiting kita. 那第二个 Satu sa. 主耶稣面对这个十字架的苦难， Bisa ayo cie sama tu ni, jo jika ada ni atangit. 但是呢，我们看面对苦难，他仍然是警醒祷告的。 Bila hao e, bisa ayo cina tu ada tangit yang tini jo jika hao e, itira tu baca cakap-cakap kami inoli. 虽然大声哀哭流泪，但是他是警醒的。 Tapi bila hao e, cina tu mangicai cina, yung omoi cina, bila hao e, mapala le paru cina. 我们看圣经怎么说呢？ Usah di hao e sama ni. 我们看马太福音的26章， Ni tu ni mata ini ni jo roksho. 马太福音26章Mata ini ni jo roksho. ，26章的36节。 Ini ni tu ni san jo roksho. 26章36节， Mata ini. Ini tu ni jo roksho no, san jo roksho. 我们看到38节， Tadi ini san jo hasil. 耶稣同门徒来到一个地方，名叫克西马尼，就对他们说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”于是带着彼得和西比泰的2个儿子同去，就忧愁起来，极其难过。38节，便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同警醒。”好，我们看到主耶稣在这个最难过的时候， Bilang minta pula cie sama kayak ka, sem mina ayo lah. 仍然是怎么样警醒祷告。 Neneng tak pula cie sama hao i, kira bisa cakap baru cuci lah mitulun. 有的人在最难过的时候会失去理智。 Ulama tam dah i, inu tu edak tu mangican mina hao i, batawa lah kira kau dia maan. 但是主耶稣这个时候呢，他说几乎要死了。 Nah pinang minta pula cie sama hao i, mama patai tu. 所以那种他要承受的那种恐惧、惧怕，要面对这个死亡，要面对这个身心灵的痛苦的时候呢，真的按着我们，如果是我们明天要死了，或者要被定最残酷的那种刑法的时候呢， Una cie sama le hao i, anu kita adalah, anu masa cie ayo kita mama patai tu ansira anu hao i, sama naik ku tangis, alat tengah aja. 那个感觉，那种如果体验到了，哇，真的是瘫在那个地方没办法动了。 Ara nung kisu pula dan hao i, alat tengah hao i, pakrat satu kisah alat. 你已经
得了癌症了，啊明天就要死了，那个医生这样宣判了，我们整个愣住了，对不对？ Sama hau ulang soal mapatai soal cila nu soal hau kita tak hau sama seperti kia kia. 哎，所以呢，这个主耶稣除了明天要面对死亡，还要面对最残酷而且最痛苦的那种审判。Mapana tu, mapatai tu nak cila sana hau arti hau sesama nentu kata maisa sama tidak mesti kia. Mapana itu cimila. 所以呢，我们看到主耶稣这个时候还能够警醒。 Sa, boleh hau ni cili sama hau mau tatangi tidak boleh hau. Macam saya baru cakap inoli. 怪不得我们看主耶稣他怎么说啊？ Sa usul ni sama mana? 我们看51节， Itu ni tu yang gojo iset. 主耶稣祷告完来到门徒那里去啊。 Mang inoli kula cili sama tadi tu dah tisi lah. 请看哈40节、41节。 Ini tu ni yonjo iset dan 这 yonjo 个 iset. 他的门徒还在睡觉哈， Matara kula cili sama apa tak kula tisi lah. 就对彼得说：怎么样？你们不能同我警醒骗死吗？ Ayah, hanya kula cili tu hau saat ini sekarang musa mencakap baca tak kena nak cakap. 哎，41节， Yonjo iset. 总要警醒祷告， Kapal kamu hana mitulun. 免得入了迷惑。 Ada tengah hau masak fit kamu. 你们心里固然愿意， Ada punya hai kamu 肉体却软弱了。 Kau dah kunci ada tengah nama hau seperti mana kamu. 所以主耶稣给我们一个很重要的一个信息， Mafri nu kau kita nantu kapai anak tu. 尤其要走这个十字架的道路。 Masa tu ni masih ayau baru makan tu ni anu cuci kalala. 因为我们都要背着自己的十字架， Anu kita maka cecek kita ni rung tu ni cuci kana. 每个人的十字架都不一样哦。 Cuci kan kita cekak cecek. 你不要羡慕别人哦。 Aka inar tu tahu cuci kan. 有一则故事是这样说的哦。 Bila kat ini kungku. 有一个人啊，他背着木头的十字架， Bila kalau saya tampau ulungan ni lah kira cuci kan. 背到中间，哎，他就看到有一个人背了那个黄金的十字架， Ya ulung cipta tu kira cuci kau tak di patan kau. Malu aku saya tampau ni ulungan cuci kau yakin. 哇，他好羡慕黄金呢， Oh tak, mungkin kira soal cuci kau. 很贵呢， Wah, kue ni. 哇，又很羡慕啊， Mak ina sini lah. 闪闪发亮啊， Itu sambil beli sana. 哎，他就跟他讲哈， Soal ni lah. 我们交换好不好？ Bisa, harus kita benar. 我背你的十字架，你背我的十字架。 Yang bisa cuci kau, aku ulung, yang mau cuci kau, cuci 哎 ulung. 那个人说好啊， Ayat ila tak tahu. 好，他背过去了。 Farid satu tu cuci kau. 请问木头跟黄金哪一个比较重？ Coba bukar tengah lah, olah kima, bukar tengah ya kira. 哇，他背的时候啊，那个黄金的十字架好重啊，好几倍啊！ Wah, ulung anda pula kima cuci kau ikar tengah. 在那边拖啊， Ya, siapa kau virus bila taruh anda lah. 最后他受不了了 Kita sekolah tahu sepuluh. 啊！拜托拜托，我们还是交换好了。 Bapak kita tu cuci kau ni lah. 还是我那个木头十字架比较轻啊， Kamu tu kau bilang orang telah ya, kau kira kau cuci kau. 背起来。 Kamu tu orang. 还是我这个十字架比较好的。 Ini pun mahal kan mau cuci kau 我 gini. 好羡慕那个黄金的十字架啊， Yang kau mainan lah itulah ya kima cuci kau. 都是有够重的了， Bila kalau tengah. 走不完了，这个天国路走不完了。 Orang kata pula lah tarik tempo cuaca tai lah. 后来他就走了。 Kita tahu lalu hati lah. 看到有一个人，哎，他那个十字架是包那个花哦，因为那个花这样子。 Ini kan orang tu cuci kau tu. Buhana kau tahu itu lah cuci kau. 满个十字架都是花呢， Ini angkat cuci kau. Aku sana buhana. 好漂亮哦， 漂亮ni. 好羡慕啊！ Itu lah awak inal. 就告诉他了， Anak pasal. 哎，我们交换好不好？ Kita kita Malaysia. 我很羡慕你的花的十字架呢。 Mana kau tu lah buhana anak cuci kau. 哎，那个人说好啊， Dia tu lah cihana ya awak hawa. 哎，他们就换了。 Kita beri. 结果一换呢， Beri satu. 你知道那个花是什么花吗？ Pada kau tu lah hana tu lah. 那个是玫瑰花呢。 玫瑰花不lipai. 那个玫瑰花是带刺的那个玫瑰花。 Ya awak ya cekak ya玫瑰花. 他一背上去，哎呀，那个整个肩膀都被吃的，Kita tahu ni kalau ada awak cekak. Ayo sana. 换过来这边，Jadi kau ni awak cekak. Sana. 才
才走几步就都还没有走呀，几步这在古拉哇，多过阿个，还要走到天国呢。哦，来了，结果我打，这走到那边了，来了，这了，我阿个把出来的了，哎呀，这个。哎，我受不了了，我们还是换了。哎，就这个这，我就给他。结果还是换过来啊。哎，这谁过来的？法律真的。当他被他木头的十字架的时候，然后我弄下这个就这个。他才知道说啊，自己的十字架，神给我们的十字架是我们最适合的啦。你法律不告诉他，我打懂了，我把三人生爱给你烧。这就是告诉我们什么呢？哎，我们呢，我一米了，我你不要看到人家很有钱哦。哎，这边了，我这不需了。哇，好几亿啊！别人哦。那个是啊，每个人的十字架不一样，那个是黄金的十字架。就这个过来。如果你的先生有好几亿啊，你不要羡慕吗？快点烧然后白水了。你看那个有钱人有几个老婆，你知道吗？本来是多了，到多了好，别的破坏了。外面有几个知道吗？本来是多了小三、小四、小五了。那你受得了吗？你说好这个还跑追求。走得完天国路吗？我看当然是你天国。所以你不要羡慕有钱人啊。都刚刚来那你的十字架是最适合你的。我让你说好，也不必说过了呢。你不要羡慕人家的太太很漂亮啊。好的，都漂亮。你不要羡慕人家的老公很英俊啊。我反正就了5多过去了少。你知道那个很漂亮的女人吗？我还是那么很漂亮。光化妆品、光衣服、包包，她要花多少钱一个月，知道吗？好几十万，你知道吗？本来就是5千变在了，能9万都是在了呢。你的薪水4万块够吗？呀，有吧？你不在，不然你说把那个是8都不几点？这个一个包包就好几十万，有的好几十万哦。本来是包的是比贵的呢。贵来了。哇，名牌呢？本来贵来。你不要看他很英俊啊。人家还是过了5年了，有多过。哇，很多人哦，外面很多要追他呢。阿鲁巴的国民都来发呀。很多女人哦。阿鲁巴的发的发呀。所以啊，你那边有带刺的，知道吗？我这里阿巴在那，也是个爱阿的呢，你不要羡慕啊。阿到这个爱那多啦。自己神给我们的十字架是最适合你的。宝贝，告诉你好我们那这个我们说过了呢。所以这里告诉我们呢。我说过了呢，好我们呢要主耶稣呢仍然警醒祷告。这个好我们这什么好hati来不当家别了好bapak来baru saya lebih doli。痛苦的时候，也要背着自己的十字架。所以我们看最后，主耶稣在最痛苦的时候，面对这个痛苦啊，仍然顺服天父的旨意。我们看马太福音的26章。26章39节。26章39节。他就稍往前走，匍匐在地，祷告说：“我父啊，倘若可行求你叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照你的意思。”耶稣在面对十字架的苦难，虽然他大声哀哭但是他仍然来顺服天父的旨意。圣经告诉我们凡称呼主啊的人，不能都进天国。唯独遵行天父旨意的人，才可以进去。所以我们可能从主耶稣的为何而哭的这样的一个题目，主耶稣所流下的眼泪是有价值的。
saka oi hepta sinaya nila arusan ye sama oi ihe ku niuci mina 但也我们的泪水也是要有价值， namita to arusa oi nanai ira kuni o aca ira niuci ira 能够遵循天父的旨意， para kita mi akulung tu nomor sa ano kawas 背起自己的十字架， ulungan kita ku niya hananay jiucika 走完天国路。 laci inta racung inta tani tini tengkok 我们一起唱诗， para sa kita di samika 363首。 sampai aku kokocio sama Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ